Nirie iria jashu negatano gaka tumagaretio ne Kiambu County Government. A very good morning. Joro ito ya kothi irigoko, my people. You guy, my guy. Already in the house. You Dr. Gaswiri. Are live on Facebook. We are back like we never left. Oh my. And I hope you're good and amazing. Jetago baby top. Oh, Shona Nigato Chef Gademo the Tea Master. Yeah, David Vambo. Thank you. All right. Last scene. Mundia nitaangalia. Thank you. Mundia. Thank you so much. All right. Torie power toshoke tukame na ihenya tuthiete. Yes, na no kurika ni umuthi ni 11th, umuthi tari 11, muthenya wa umuthi kambuni ya Pwani Oil kamemeke ukamwige mare kuria Muranga Kigumo na Marago. Ni kuo mari muthenya wa umuthi. Kuria manyitanire na arimi aria maigaga ng'ombe cia meko nigetha makuonie njira njega ya gukamana maguta ma Sour Milking Jelly. Uguo wiyumirie miena yo nigetha ucamanie na Team Kameme, Team Pwani Oil nigetha makumenyithia maingĩ megie Sour Milking Jelly na ohone makureheire Ama Energy. Ino ni supplement ile rahe ng'ombe yaku hinya. Kwa hivyo jitokeleze wewe mwikari wa Muranga ucamanie na Team Kameme, Team Pwani Oils. Na mwaki umiroguo ndagika yo wengi ni gukorwo mukiria pork. Kapoko marare yako. Kuria ga Farmers Choice pork. Ino waigire supermarket, waigire bushari-ini, waigire duka o yothe hakuhi na wendagia products cia Farmers Choice, ugetia Farmers Choice pork kwa sababu wa kwanza ni tamu, ina minerals, ina vitamins, gutigirira ati to nyama ya nguru uraria nyama ya gikiro kia iguru kuma gwa Farmers Choice. Magakwira Farmers Choice pork safi, life safi. Well done. Na pia wanateremsha na kafagara. Yes, wakimalizia pale pork hiyo ya Farmers Choice ukameria na gima ya mutu wa kavagara raha premium, mutu mwega we shama we raithi kuruga urutaga gima ya white. Kwa hivyo ukiingia pale madukani usitishe unga, itisha kavagara raha premium. Na tukirona ugewita kwa Joy Max Maize Meal weka ina muno ta mwivoko na nduri goro kuma nuthu kilo nginya kilo 5 ni ukuona mutu wa raha premium kavagara. Thank you so much. Tukiria hau maundu ni mega tondu muthenya wa Friday riu tutirige gatongora twi Royal Stadium. Kesho, yes. Gatho ni rocio. Oh my God. I still have a jet lag. Oi. You have a jet lag. Riru, are you serious? Turathie kuruta roko jet lag yo na Kiambu rocio kuria Ruiru. Kuria Ruiru Stadium. Niguo tugakorwo by the way. Tugakorwo na Tony Young. Niguo tugakorwo na Tony Young. Tugakorwo na Kamoko. Tugakorwo na mundu ugwitwo Dada Sara. Tugakorwo na Dada Sara. Tugakorwo na mundu ungi mwega werehe na tiwe njorua ya kothi. Ni njorua hito ya guku, ni njorua ya mamu. Yes. Tugakorwo na njorua ingi igwitwo DJ Dibul. Team Master, Stacy Card Digital. Baby T. Mamu agakorwo ku mamu. Mamu arorere araitwo ni gitungati gia irorere geta gwatea. Ni jamba. Mamu araitwo ni jamba arorere. Idunia kura kupumzika. Tugacemania kutumudia matawa. Ni matawa. Ni matawa kwa tukemudia. Tukiruguragia ikerekaria keri. Ria Angaza Kiambu program kuria Ruiru Stadium. Niko tugakorwo tugicanjamuka. Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again. Hii ni kiria githini cio na ihenya. Gutiro ndo itoe ni wanyo noguo. Irio iria uragura siri thondeke cikoragwo na cukari, cumbira, maguta maingi iria citakoragwo cinjagiriru hari ugima mwega waku wa mwiri. Irio ici no cicungiririe kurehe mirimu ta diabetes, cancer na high blood pressure. Uguo ni wega riri family yaku ibatie kuria irio ciri na uguni na citari na ugwati o wothe. Ndumiriri no wareherwo ni Food Policy Coalition Kenya. Ucera ready ni rwao ni www.foodpolicy.ke. Yes, nigetha umenye irio iria wagirwo ni kuria nigetha we na family yaku mukagĩa na ugima mwega wa mwiri. Mwakona mayo makuruta wira na kuruta mundu mara mothe ukamukuta uko buroni. Urathi ta thinema nigetha tu karibisha njorua itu yako. Njorua itu yako thi. Hari mundu ruga ekariku ni agoka Ruiru Qatar. Ndari guku. Doha Qatar. Armen X launch. Ni kwara ino umuthi. Doha Qatar mumire. Ndagethina. Papa wa Stacy guku. Okay ni ndosho yakui. Ndagethina okay Qatar. Papa wa Stacy ara ino umuthi. Thursday. Armen X launch. Ni kwari. Thank Saturday ni Saturday kana niri
Saturday akaina ku baba wanyu arĩ Saturday aine Dubai Tasenda Lodge mena mijia makuhanĩrĩirie ũguo ta kĩbanda kĩposta kĩa Mr and Mrs Church ni Photoshop mahiana ta mahũrĩtwo ũguo Mr and Mrs mena rĩrĩ ithaka kaina kũndũ Tasenda Lounge kune Dubai on Saturday JW Marriott Business Bay Floor mena DJ Racy ne DJ ore wetagwo Racy ndikonete ndona irugamite uguo ore tuona ma bishop na mamu akore PBB marugamite na patron mawikarite uguo poster Chris de nauma area yagereire no magokorwo na our own DJ Racy DJ Racy eto DJ Racy itiguetagwo sini Racy sinivo sini wa huko Kenya she's a very good DJ, she's a she ni sasa poster wamepigwa wamekaa hivi kama couple goals wauga she is a she or a sheep she ni she no she's a good she's a top DJ. What do you mean Kenya na bisho lege bana maikariterere Mr and Mrs couple goals anya na bisho nya ndakwionera ngida mundu makwironi don't trust guest ni akinyire kuona ni kwega gukira kwega no maikarite na mamekiritwo ta baba na mamu akigogona kia priesthood makaina JW Marriott kuretwo Tasenda kuretwo riri ni kuruneko hagwitanira ni Tasenda Lodge Tasenda Lodge niguo magakorwo Dubai Saturday ona reservation ngio urahura 0555 197 kali na Chris umothe maraina Qatar all the best Kariko Master. Sisi tutakuwa mahari inaitwa Royal Stadium kesho Friday. Hata DJ Dibul atakuwepo. Kama mtugeithie. Come and say hello to us. Hi mom. As we bring in our guests. Mom, karimura kurudugi kare this week. Never go get kill. Mom no akorakaria. How was UK? Good morning, mom. Jokete na musamio. Haya, gai, yoyo haha, ke guhuterie. Jokete na musamio. Ucio. Njukite na musamio ni undu waku gwithire ni njukire rucini rwa tene ndagwetha nduigana kunjokeria ndathie kuona munene nduraria riria wina mehia maingi nigugwetha wacoka kanjihitha I'm sorry ngakwetha ngakwaga ndoka gugucamukia na musamio ndirahurana naguo ucio niguo ndoka gugucamukia why do you make me miss you like this and then I'm so sorry ndoka gukwera ru ni twamenana ndakiuga sorry mom ru murata wakwa best area ure ozabia ni he mundu ini rwimbo akiuga atiri there is a DJ in loving somebody too much I'm so sorry mom. Big danger you know you came to the UK me and your best friend Roger and the other best friend Roger twari kutengerania na kugura wadawea ure wagitumikia ukena ruje ugiokire na baba wanyu tone ndakenire muno niko ndere baba wanyu no okire nake ugiokire nake umuhithie umutige mukawa riu kadera muthungu ria ndari na muthungu wa kwendaga nayo tonde na baba wanyu haha roja tondu ni murata waku ni mundu wa gubangwa atikare mukawa ati ngorure chef wi mwega ndi mwega muno ndage evangelist ndi mwenda riu ri ngiconnect muthungu kuma Birmingham wow ngimu connect na ndigakiguike miene ngi no kanjire na visa mundu arakwenda nawe uturi uthirukaga na baba wanyu we ungienda muhikia coke makoro mena ithe throughout ni ameterera muthungu ucio kwamba guthie we ate muthungu athithitire baba wa ikare mukawa nya father iniro mutoaine muno for the first time ucio ni father iniro right from your father ni uragiriria andu aria kimenya maenda uka gukuhagi makuhiriria moke ta muthungu wakwa kinya muthungu wakwa baba wanyu kandarare wakwa ndoke Kenya muthungu amenya ngithio ade ingicoka kwa Roja ega tulika ukone mwago ndakona kuri uri I was excited I was githungu kiuga elated thank you ni gutia baba wanyu niwe aria baba itu makuire tuturana maithori na mundu akirwo kwega ikoro eho wike kiundo ta kiu I am proud of that ndoka gukugiria kuhura andu no ndahura sweetheart ira kuhura na kwa muthenya iyo
bara yo huranite rugama hau wetora kuingira na mahua na hinga murango unaingia na maua rugama hau ko andu aria ahurire na aria aria hurite na aria rumite ngai ndirumanite aria huranite makofi rumanaga utekumenya mundu matekumenya na kahurana atekumenya gucera na andu matariega hapana ungiona mamu wanyu no ungikwira kaundu karia kagirire uriria uranjihitha ungiona njihithirie amenya hana reke tuthie undu kuondu no hurite na rucamio utarabati gucamio to ni na ni ndahiro ritwa mathahen nyina wa nguku kuhura andu na mucemio nyandikirwo marua Dear Gladys ndoka kurora gitumi gia kuhura andu na mucemio then unjire ati thome ha mandiko thomera muthomere mandiko ndoka guthomerwo Thimo 12 muhari wa 8 mundu agathagiririo kuringana na ugi wake no andu aria meciria mari meciria mogomu ri ni mamenagwo riu he mundu rojiria atiri riu utiga gutinda ukinegenera ni baby top ungiona agicamukia mundu ri ni tondu mena meciria mogomu tacokera ringi mam ngai ka uri uke wega Thimo 12 muhari wa 8 muturie Thimo 12 muhari wa 8 Proverbs 12:8 thank you mam mundu agathagiririo kuringana na ugi wake ni waria haria wariria andu waria na ugi andu mareka onari tugagikena ni undu waku tugakugathiriria no andu aria mari meciria mogomu ni mamenagwo bas riu acio mari na meciria mogomu ri ni undireka uguo riu program gai kinya no aramahura mugikona no menyo ria muigite ndugucoka kuhunjia kameme tondu guku ni kibanda na kibanda giki ri reke ngurikirie na kibanda giki ri ati giki ni wangena waire mitambo kihingo hena mundu ugite uguo yes can I tell you breaking news breaking news ati kibanda giki ni gikuhingwo kirahingwo ndina kuna next week day nyuma kwe munene akiuga ndiraingira TV ni ndihunjagia guku TV ni kameme TV ibada icio ciothe K24 it will be bigger than they thought bigger than they thought ibada ni irahurwo kameme yari hingwo miaka 15 mutheru makenegana ni rahingwo it became better reke ndimwire mahoya maria ndihoyaga hau uguo ngiheraga mehia manyu nona maria mothe mekwihia na urio yekwihia tutikira hau tukahera ngai ni aritha na andu aria ombire ngai ni aritha na andu aria obete na ithuothe tombetwo ni ngai and as long as tuguko tugikayagira muthamaki this company ndoka gutangatha it will be bigger than they have ever thought. Yes. Na ndantangathaga thiini wa friendship. You're not saying this kiosk. No, this is not a kiosk. Hello. My goodness, this is a brand. Nikudiraria nyahu. This is a brand. This is an organization, a heavy one. Nikirudirathie guke TV ndeujagia TV na ndoya matuonaga na magatuthikiria Sunday rocine mekora iure. Riu ni tokunjigua. Mari kuonaga. Onyona tikamena na kinya githungu K24 mamenya ni twaragia kinya githungu. And we are coming to bring rurire hamwe na bururi witu hamwe. For God you never let Kenya go. Amen. Na ngai ni ari bata na andu aria obire ni twanyitana ugarenge ngai ebata na andu aria obire eni na ndugacoke kuhiukirwo guo na ndugacoke kurumana ndirumanite mamu I love you dear ones radimoi asante sana marongerera cumbĩ kuma pick up o nginya miguu 10 ya gukinyia mirigo kuri customer aku o ndo muna turagite twa kurima na kugetha ona mashini cia factory yaku o biashara ni irabatara gutherema na kugura ngari kana mashini cia wira gutifati gukuhe stress Oko Absa nitugufashagirira na asset financing iria ufataira nigetha ukuria biashara yaku wezesha biashara na Absa shara ruhonge ni rwa bengi ya Absa ruria rugukuhireirie waranirie na ataramu a biashara Absa your story matters terms and conditions apply Absa Bank PLC is regulated by the Central Bank of Kenya Dhahabu Land Limited magikugwira miaka 9 thiini wa wendia wa ngundu ni marakurehera mweko wa kuigithia thiini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megie Dhahabu Land Limited nitukigangara na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi Roiko turorete na ku my dear na ihenya bara guku ni cingeire bara cia neneha very fast yes. Roiko mchuzi mix ino iroka wega muno na recipe ile wewe iriragiria uguo wekire urabatara gwika no ku make sure anytime uraruga irio ciaku haria mucii wina Roiko mchuzi mix Roiko cubes
Royco chicken curry wakorwo wĩ nacio harĩa nigetha ũkĩruga kĩrĩa wendete unatoa chakula tamu kutoka pale Royco. Tũtingĩatuĩkire ũguo korwo tũtingĩahũrirwo mbara. Koguo cio mu Proverbs inĩ matirerwo mahoerwo marerwo mahũrwo nyahunyu. Bara nĩwe tũmaga. Andũ matige mũkoroko na mwĩendo na mwĩthũnũro. To understand? Yes. Atithiĩ to compromise. Andũ milioni 20 ni undu wa nda cia mira huhu iri. Forget it. Yeah. Top Care na hinya. Top Care Lands Kenya ni maratwenderia migunda kure mwena wa Juja kure maratwenderia na thogora mwega muno wa ciringi 595. Namba ya thimu ya Top Care Lands Kenya ni 0719111555 0719111555 kana masharira haria Roy Greek Towers. Mkona hapa tulieni tuwapange, wanasema ati Njorua kona kofia red. Ani nani kama unajua? Hata si ya red. Umeona vibaya. Hata venye mnasemaga mimi ni colorblind. Hiyo si ya red. Ati karibu ni mwage chai. Iti tata kudiku. I have ever met you. We take a photo. Githiko karura yagoa. Tata nada kimaja. Introduce again. Hi, thank you ladies and gentlemen. Yes. Thank you ladies and gentlemen. Today being the 11th June 2026. We want to welcome and usher our own Njorua ya Kothi 2026 Oh my. Amejaa ngori pia. Amejaa ngori. Ndio huyo. Mpaka na kelele. Kwanza nakwambia na dance kitu hakuna. Twende ndio huyo. Oh my God. Kwa akili. Masita Nikilima giothe macani ma dola maguta ma kuruga ma dola mutu wa ngima wa dola na dola all purpose dola neo vibe indo njega kuma Dola Group nĩ thaa thita Mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College. Kuri arutwo, one of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. We murutwo warikirie form 4. The way to get started is to quit talking and begin doing. Goko NIBS Technical College ulina chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant, kana caregiver na kothi genyige. June intake nirathie na mbere. Tusherere campus cito Thika Road campus, Nairobi campus, ona kana Ogatarugai campus. No tuhurire thimu 0111030 kana utwandikire message ya WhatsApp 0722547746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Let me tell you, my friend, today is on Thursday. It is that Thursday. We are having a bad girl in studio, but on top of that, a very, very good girl. This gay is going to get too hot in here. Munasemanga mother hen. Sasa kuko na mother hen square. 2.0. 2.0. Oh yes. Oh my. Mothe tu na Njorua ito ya Kothi. Tuetereirio guoma. A very dear guest. Yes. Nimemrusha hivyo na msukuma akaniambia, "Wewe kama sasa sikuji wiki, utanijua." Huyo atoke ni mimi nakuja sasa. Kuna todo nige hakodwa gakurulio le. Nako hona nyororo le. Niga wewe, Muthoni, mimi sitaki vita. We have our own honorable. Yes. Amona. Wata wa roba. Dare idako. Yes. She's in the building. She's in here with us. Na ni agokoro agitotwarithia wega muthenya wa umuthi. Ni ekire miscalculations. Na thoma wega muno message yakwa. Mheshimiwa Gloria Aroba egoko. Na niwe Njorua ito ya Kothi. Umuthi tukwaria githweri. Umuthi ni muthenya wa mabebe. Nginya rire cire handa wega thaa 8. Na tutanarogia ithaa ndirenda ambe ageithanie
tusalimiane. Nasema kabla tusomewe news. The one and only Mother Hen 2.0 asalimiane. Ndio sasa tusikie mambo vile itaflow. Tusikie mama ni nani, 2.0 ni nani, amezaliwa wapi, ametoka wapi. Lakini kwanza karibu Kameme. Asante. Ya pili, you're looking very very beautiful. Thank you. Clacket. Na ya tatu karibu huku kwa Wasapere. Tunapenda wageni sana. Asante. Ukiambiwa si ni wa kabila, waambie wenyewe ndio wa kabila. Hiyo ni story. Juu wewe unasikia uongei wewe mwega. Uhoro wanyu. By the way, baby top. Yes. We mudhaka muno in person. Thank you. Person. Tunaonanga tu uko kwa mtandao tu. Sasa niko baby girl. Wakikuyu walienda wapi wakawazaa wazungu. Tusheraga tu midhungu. Thank you so much. Thank you. Nilifanya miscalculation. Yes. I told my son, you know, we're going for the show. Yes. Wacha tu tufike. It's like 40 minutes hivi. Alafu I'll drop you where you are. My friend. Imebidi ni bribe na CJs. Sasa nimeamba tunakaa hapa mpaka 2. Itabidi ukae hapo. Yes. Sasa you know this thing. Yes. Na ni Gen Z kabisa. Atasalimiana baadaye. Kutaonyesha mtoto wetu Gen Z. Doka stezi goko kana ka Grace mtu. Unamwona huyu? This is my firstborn. This is my first. Unaona venye tunafanya only jeans mpaka nywele. Ama si ya mama. Hii si ya mama. Hii ni ya baba yetu. Hii si ya mama. Oi, nimezama. Kwanza ni firstborn. Ni firstborn. Kuna second hata na third maybe. Naendelea nikiongeza. Haya. Muadhani. Yeah. Mungu alisema tulete watoto hapa na Sauti Sol walisema iko na mtoto ako na sahani yake. Haya, Sauti Sol. Tebu tusalimie hapa our Gen Z. Come on the mic. Come on the mic. You have to go closer. Hello. What's your name? Jamin over here, yeah. Jamin? Yeah, Jamin Barra. Oh my God, where do you go to school, darling? St. Mary's. Well, I graduated. Oh, you graduated? Yeah. How old are you? 18. Oh, you have a vote? Yes. Oh, who are you gonna vote? Maybe, I don't know. What are you guys saying? You keep it kura yako ni zile yako. Where do you want to go to campus? Campus? Yeah. Probably military or Denmark. Military. Anaingia jeshi ya Kenya anangojea the next recruitment cycle. Oh, ya Kenya. Ndio adili na wale watu wanasumbua mama yake. Kabisa. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. Oh, you're so handsome. Oh, look our children. Kai modo asoka kurudia matumia toyo. Kai, anaingia military. Wow. I make beautiful babies. All my children are beautiful. And the father is also maybe handsome. All my children are beautiful. Hiyo ndio kwa muhimu, watoto ni wangu na wote ni warembo. Hiyo ndio muhimu sana. Rudisha kofia sasa. Karibu tuchape. Sio leo. Not today. Ekatoro geida wacha tusomewe news. Tunarejea. It's boiling nicely. Hey, kafale marato dogodire rutuo kare una bishindo na deremo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. Hatukuwa tunatarajia hivyo. Tulikuwa tunatarajia maendeleo, lakini hakuna maendeleo hata kidogo. Ndatigwo na thina mũru tondu nginya nguo cia ciana hatirĩ ona kitoti noya. Campaigns are not yet in and they should not actually be there. It's time to work. Tugacoka tukaririra thirikari ituiguire tha tu iturehere taito tondirari na gwa guthie. Tunaona huko wakizunguka wakisema one term na two term. Kwetu hiyo si policies, hiyo si project na si kitu ya maana. Oma weigiririku no shaba. Ni ceceni yaku ya kimerera Kameme Kayuka Muigi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa thita nirio bari handa kiongo gatagati na huko igetegwo na itate haria cionirwo cigiikia na noguo athuri maracokereria magiri na no mogururu cia mĩciĩ njitagwo Mwaura wa Wanjikũ.
Riri uteti mwena wa Olkarau huthiete na mbere na gwakiriria ateti hamwe na atongoria kuma kaunti-ini ngurani aria manyitaga mbaru thirikari mambite hema mwena uyu ona gutuika maronekana kwihurira ndebe o ene ni undu wa uteti wa matuko meguka ta uria Jimmy wa Muthoni aratutariria. Gatagati ka atongoria aria manyitaga thirikari mbaru ya Kenya Kwanza mokite guku Olkarau kuhurira kiama kia UDA ndebe ni hamwe na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi wa iguru uria ukite guku na kihiri kia atongoria kuma kaunti-ini iyo no makinya guku andu mahurire UDA ndebe niwe marakorwo makiendia na njira nene. Uria Kirinyaga ni aturutire wira na tamu yake nikerathira na riu twi andu a Kirinyaga tukite kumumagaria aumagare bururi nigetha thia gateithiririe president wira. Kirinyaga na ithuĩ nĩtũmũneanĩte. Onake wa igũrũ hĩndĩ ĩrĩa ona kanya gakwarĩria mũingĩ arakorwo gĩtarĩria maũndũ marĩa ekĩte ũndũ ũrĩa ũronania we nĩ ciaca ciake kĩũmbe okĩte gwĩka. Na hau mbere ndirenda kwamba kũgwetha nĩngacoka twarie hau mbere ona itekwenda kwaria cia 2027 nĩngũmwĩra mũtumia ndangĩmũhĩngĩca. Mũtumia ndangĩka atĩa na mwenda kumenya muke Kirinyaga. Wakere ukite guku Olkarau ni mũmbunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri uria nake mahinda kwa mahinda arakorwo agĩtarĩria cioneki ciake cia rũciũ. Ndũrũme gũcoka na thutha rĩ tiguoya nĩ kũgĩra nditi ĩhote kũringa wega. Niĩ nani mũrutwo wa Mwai wake wakĩrĩ rita rĩrĩ rĩ ndĩrathiĩ gavana 2032 arũme meharĩrie hatirĩ mũndũ ũrũme ona ũmwe ũkuĩire mwana ũrĩa ũngĩ tuhũrane Kirinyaga gĩaka nĩ mwaki. Rĩu mũingĩ wa gũkũ Olkarau na kaunti ĩno ya Nyandarua ugĩte matirĩ marona kĩgunio gĩothe kĩa atongoria aya na hatirĩ ũteithio marĩ naguo kũrĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Na nĩtũmakĩte mũno na twĩre andũ a Kirinyaga mbeca cianyu cia mathibitarĩ mbeca cianyu cia kũmwakĩra mabarabara cirarehwo gũkũ Olkarau. Kũraroka ngari mĩkũikũ gũkũ Olkarau ngari ta 20 ciumĩte mũtumia ũcio thutha wa Kirinyaga tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ kaĩ Kirinyaga gwatuĩkire Nyandarua. Koguo nĩ tũngĩũria mũndũ ta wa igũrũ nĩ ikarie mũceneneko kũrĩa Kirinyaga ateithie Kirinyaga. Mugĩte o rĩrĩ tũrakuhĩrĩria ithurano nini cia mweri tũrorete he bata andũ makorwo makĩrana ũhoro wa ma na atongoria aya ti mawĩra marĩkĩtie kũrĩa mathurĩtwo nĩguo moke kaunti-inĩ ĩno kũhe mũingĩ mwerekera. Ũgĩka siasa cia Olkarau nĩguo gwaku nakuo na nyukie kũrerwo nĩguo kũrehwo Ebola. Ndwambe ũthiĩ ũgitĩre mũrimũ wa Ebola ndũgakĩrwo kĩganda gwaku ũtanoka gũteithia andũ a Olkarau. Na nĩtũrona siasa iria maroka nacio gũkũ Olkarau nĩ cia kũgaya Kindiki. Na we Kindiki nĩtũrarigwo wĩ wa mũthemba ũrĩkũ tondũ no gũkirwo ũkirĩte na ũragaywo wĩ muoyo nĩ andũ aya. Waigũrũ akauga nĩ arenda gũgatuĩka deputy president nake mũndũ ũgwĩtwo Kiunjuri akauga nĩ arenda gũgatuĩka rais. Handũ-inĩ ha kameme kayũ ka mũingĩ kuma kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Kenya haingĩ maratanya ngarama ya mũtũrĩre yaia kwambatĩra ona makĩria rĩrĩ bũrũri werekeire kũrekereria bajeti ya mũigana wa ciringi tiririoni 4.8. Mũingĩ ugĩte thirikari ĩkoretwo na ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna makĩenda kũnyihio kwa mahũthĩro matarĩ ma bata. Mwandĩki witũ wa mohoro mwena wa Molo Bernard Waweru arĩ na riboti ĩno makĩria. Gharama ya uturo ni iratanywo kwambatĩra thutha wa bajeti ya makĩria ma tiririoni 4 kuharĩrĩrio bũrũri-inĩ. Mambo ya gharama imepanda, maisha yote imepanda kwa mashule, kwa hospitali na kila eneo. Hamari twajitagwo Wanyuke wa Njugu na gũkũ Moro andũ aingĩ ũrĩa tũtarajiire maũndũ marĩa me bajeti-inĩ ĩyo no ta marĩa ma kawaida ma president ũyũ ma kũhinyĩrĩria mwananchi ona mwananchi angĩgeria gũkaya ndaraiguĩka. Maũndũ marĩa tũhinyĩrĩrĩkĩire nĩ maingĩ andũ aingĩ nĩ kũrarĩra marararĩra na makĩrarĩra president ũyũ na angĩgeria kwĩrwo ndaraigua. Mũingĩ mwena wa Moro ugĩte thirikari nĩ iremetwo kũnyihia wanangĩki mũnene wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Ũitangĩki nĩ mũingĩ mũno. Mbeca irekĩrĩrwo maũndũ-inĩ marĩa matarĩ ma mũthingi. Katiba ya Kenya yugaga mbeca cia mũingĩ ihũthĩrwo na ũbacĩrĩri mũnene. Andũ aingĩ arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ nĩ mararigwo nginya ndege ĩrĩa president ũyũ aratũmĩra gũthiĩ mathabarĩ. Arecirĩria atĩa bũrũri ũyũ? President nĩ agũbanga thabarĩ
imwe karea milioni cierekeire 300 uhoro ucio ndungitikirika. Maugite cieko cia ungumania na kwambikwo gwa tabarĩra itarĩ kĩguni harĩ mũingĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo makĩng'ũrĩkia a Kenya. Gwaka mĩako ĩrĩa itarĩ na bata gũkũ bũrũri-inĩ rĩ tũtiramĩona ĩna bata. Ũguo president ũyũ no anyitirwo nĩ tha na aiguire andũ a bũrũri ũyũ tha. Lakini hii mambo ya manyumba, hakuna mtu ambaye anaishi nje, na yule anaishi kwa pango ni sawa, hawezi akanyeshewa. Yule anaishi pahali anaishi ametosheleka na hayo. Mambo ya matibabu na mambo ya chakula tuzingatie hayo, lakini hii serikali ya Kenya Kwanza hatuoni mwangaza upande mwingine. Macho yao yamerenga tu siasa ya 2027 vile tena watarudi kwa serikali. Ũritũ ũgũkorwo mũnene mũno thirikari ĩgĩka tũndũ repercussion ya maũndũ marĩa maraumĩra thaa ici rĩ nĩ ũhoro wa thirikari. Tũngĩenda capitation yongererwo, thibitarĩ irorwo, ambe arore mwananchi ndarĩ na kĩndũ mũhuko. Cukuru nĩ mũraigua mathĩna marĩa mekuo kwa hĩndĩ nginya bũrũri ũyũ kũratuĩkĩte gũtirĩ njanjo cia ciana cia ngenge, no mbeca cia kũhũthĩra na thabarĩ mbeca icio itiraga. Matiga mũkoroko bũrũri ũyũ nĩ ũkahona. Handũ-inĩ ha Kameme kayũ ka mũingĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Bernard Waweru. Na kũrũmĩrĩra ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, biacara cigathũkangio rĩrĩa kwagĩa na mĩrũrũngano. Rũhonge rwa ũgitĩri gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩ rũkananĩtie mĩrũrũngano oro yothe ya ũtukũ, ta ũrĩa Gĩchoki wa Ng'ang'a aratarĩria mwena wa Mathira. Akiaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũgitĩri na mũingĩ wa Mathira East mwena wa Karatina, Regional Commissioner wa gĩtarũ kĩa Central Joshua Nikanatha oigĩte nĩ makũnyitana na ahũri biacara kũgitĩra mabiacara mothe gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, gũkũ akiuga nĩguo kũhĩtana na ũnyui wa njohi gũtirĩ kĩrabu kĩrĩendagia mathaa marĩa makananie nĩ watho. We have also told them that it is not business as usual. Moving forward, we are going to be very ruthless with anybody who will be banning infrastructure around anywhere in Central Province. Also be dealing ruthlessly with the people who are looting other people's properties, supermarkets, businesses, banning other people's vehicles, and thinking that they will go scot-free. You do it, we come for you. The Regional Security Committee has instructed the Sub-County Security Committee here that from today, we are not expecting to see any bar operating outside the hours that it has been around. Hamwe na ũguo Nikanatha akĩũria aciari na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kwaria na ciana ciao nĩguo cicenjie mĩtugo yao, kuona aingĩ matigĩire wĩra wa ũreria airĩtu a wĩra na arutani. The unrest we have seen in schools in Central Region and in the country at large, we know this region has been affected. We thank God that in most of the schools, it's only the students who have been demanding to be released to go home. We have not other ugly incidences like what happened in Gilgil or even banning of schools. So we thank God for that. But we remind the parents that it is their responsibility to make sure that their students remain disciplined wherever they are even in school. Ngĩribotera Kameme kayũ ka mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩchoki wa Ng'ang'a. Na ũcio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa thita. Mohoro mangĩ megũkinyĩra ciĩhanda thaa 7, njĩtagwo Mwaũra wa Njiko. Mwaũra ndũkambe gũthiĩ ndaigua wangenia. Nĩguo njetereirwo ũthome mohoro ma thaa 7. Nĩ ndakenera Ngai atĩ I can fall as Muthoni, you can fall as you, but you cannot fall with God. Mohoro marĩa mathomo haha rĩ nĩ kũheanĩte ndeto icio ngono ta ngũrũkaga. Na ndĩrenda tũigua reporter akĩaria na andũ acio hambe hetho kana nĩ mami na Roja na tata Hana me hau makĩaria, tondũ icio ndigwĩciria nĩ ndeto cia mohoro nĩ ngiuma ho atĩ na nĩ igũthometwo nginya thaa 4. Niĩ ndinaigua ndikũiguĩte. Tereke tũigue uigue mũgeni witũ agĩũkaga wega ndaraigua gĩkũũ mũno no gũsmaila arasmaila nĩ mũthaka gatagatĩ ka atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru ya Kenya Kwanza mokĩte gũkũ Olokaraũ kũhũrĩra kĩama kĩa UDA ndebe nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ ũrĩa ũkĩte gũkũ na kĩhĩri kĩa atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo, no makinya gũkũ andũ mahũrĩre UDA ndebe nĩwe marakorwo makĩendia na njĩra nene. Ũrĩa Kirinyaga nĩ atũrutĩire
wĩra na tamu yake nĩkerathira na rĩu twĩ andũ a Kĩrĩnyaga tũkĩte kũmumagaria aumagare bũrũri nĩgetha athiĩ agateithĩrĩrie president wĩra. Kĩrĩnyaga na ithuĩ nĩtũmũneanĩte. Onake Waigũrũ hĩndĩ ĩrĩa ona kanya ga kwarĩria mũingĩ arakorwo gĩtarĩria maũndũ marĩa ekĩte, ũndũ ũrĩa ũronania nĩ ciaca ciake kĩũmbe okĩte gwĩka. Na hau mbere ndĩrenda kwamba kũgwetha nĩngacoka twarie hau mbere ona itekwenda kwaria cia 2027 nĩngũmwĩra mũtumia ndangĩmũhĩngĩca mũtumia ndangĩkatĩa na mwenda kũmenya mũke Kĩrĩnyaga. Wakerĩ ũkĩte gũkũ Olokarau nĩ mũmbunge wa Laikipia East. Anabatigana na Wakerĩ tũtirĩ na batara Wakerĩ tũrenda ũyũ thire Nyandarua kũhũra mwena wa Nyandarua ũyũ athire ku Nyandarua no anyita kuhura mwana wa Nyandarua ethere gĩturwa gĩkĩ kĩna kidiki tatigaire. Gatagatĩ ka atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru ya Kenya Kwanza mokĩte gũkũ Olokarau kũhũrĩra kĩama kĩa UDA ndebe nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga Anne Mũmbi Waigũrũ ũrĩa ũkĩte gũkũ na kĩhĩri kĩa atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo, no makinya gũkũ andũ mahũrĩre UDA ndebe nĩwe marakorwo makĩendia na njĩra nene. Kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩatũrutĩire wĩra na tamu yake nĩkerathira na rĩu twĩ andũ a Kĩrĩnyaga tũkĩte kũmumagaria aumagare bũrũri nĩgetha athiĩ agateithĩrĩrie president wĩra. Kĩrĩnyaga na ithuĩ nĩtũmũneanĩte. Onake Waigũrũ hĩndĩ ĩrĩa ona kanya ga kwarĩria mũingĩ arakorwo gĩtarĩria maũndũ marĩa ekĩte, ũndũ ũrĩa ũronania nĩ ciaca ciake kĩũmbe okĩte gwĩka. Na hau mbere ndĩrenda kwamba kũgwetha nĩngacoka twarie hau mbere ona itekwenda kwaria cia 2027 nĩngũmwĩra mũtumia ndangĩmũhĩngĩca mũtumia ndangĩkatĩa na mwenda kũmenya mũke Kĩrĩnyaga. Wakerĩ ũkĩte ũcio nĩ tata mwaganu ndaiga atĩrĩrĩ Mwaura wa Njikũ rĩu niĩ noigua nĩ ndĩrathogotha gĩturwa gĩkĩ gĩa Karau kĩrĩa gĩbati kũnderivwo nĩgetha wĩra ũyũ kĩrĩkĩte wa kũmwa kĩgwa kwa gwetwo Kĩrĩnyaga wagĩthira moe kĩa deputy president nĩkĩo marongoreirie rĩu tondũ wa Kaumbeki nake nĩ wa Nyandarua nĩ aheirwo horo nĩ mayankos mekũu nginya na kũu rũriĩ nginya gwa Kĩongo ndanĩrĩra ũgatuĩka rĩu nĩ ndĩraunjuga kĩ na ndaunjuga kĩ andũ aitũ nĩ mathire mũkũũ ndaũthakire haha nĩ arĩtarĩ na mathaa mũgeni haha ndikamũnogie andũ nĩ mathire maheo mbia maragotwo ibandĩ na maneane biometrics tũgĩrĩria ũhoro ũcio gĩthara na andũ aitũ nĩ ngatho nĩ maumĩrire ndarakarĩte mũno no nĩ ngũmũcokeria ngatho tondũ nĩ maumĩrire na magĩthararia mũcemanio ũcio koguo nakorwo nĩ moetwo irore no anga andũ 200 na kaumĩrĩtio andũ 3000 rĩu ndĩrathũka kũrambĩkwo mbara ng'enda-inĩ mbia citwo kameme gatonye mohoro rĩu nawe nĩ ũkuoya ũmũthĩ mohoro wa Uhuru wa Kenyatta mĩtambo ya kũiywo nĩ ũndũ wa kiugo Karau nĩ ũndũ wa nda cia andũ erĩ mũngĩrohĩa nda mũgĩcũnga ona ithuĩ nĩ ciana citũ tũrethera ithuĩ tũciethagĩra haha mũng'enda-inĩ yes na gĩturwa kĩu kĩna power etagwo te fire na gũtirĩ ciugo tuongereire tondũ nĩ twaigua nĩ tũnua twateti mararia yes kana nĩ ũgũkiuga ũcio ti mũgambo wao ta njĩra atĩrĩrĩ ũcio na githĩ ti tata Nyagacũ vio ũcio athire gwitũ kũhoera mũcina kura kana athire kwĩhoera kura atĩ nĩ arĩkĩtie wĩra wa Kĩrĩnyaga na andũ aitũ a Karaũ na macoke ma make mistake ya gũthura ũcio marerwo mathure na ti atĩ nĩ ũndũ nĩ a good candidate nĩgetha atĩ mahetũkie nĩgetha mono nĩ maderiva na to me kũu kwĩna andũ ona angĩ mararuta wĩra na matirenda gĩturwa kĩu a thirikari you know atĩ andũ aitũ a nyũmba itũ kũrĩa gwitũ Karaũ kũrĩa niĩ mahĩndĩ maitũ na mangĩnyananga ũmũthĩ ona mũng'enyananga ũmũthĩ ingĩumbĩkwo kũu tĩri-inĩ ũcio na inyuĩ mũngĩrĩra mũrĩre mũno tĩri ũngĩrĩra kũrĩra atĩ magũthurĩrĩrio mũndũ ũyũ ti ũndũ nĩ mwega ti ũndũ nĩ mũndũ nĩ maramwenda nĩ tondũ nĩ marenda iturwa ciao cia 2027 matige matũthinga kĩraka shame on you, shame on you. Message home. Pick another fight with someone else, not mother hen. Sorry. Uma, wĩigĩrĩrĩku no camba
nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Mwago wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na Gatonyo wa Mbugua Men thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na Mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 utuku. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. We mheshimiwa kũrũria tatigana ni nyembe ndiru na mikore thire gwitũ kũhũrĩra mũciĩ. Kwanza maka make mistake magathi kũhũrĩra mũciĩ. Nĩ gũtetera andũ a gwitũ mũciĩ. Karau. Kai mũtarĩ handabu. Mũkauma na gũkũ mũkauma Kiambu na mũkauma Kĩrĩnyaga mũgathi kũndandĩkĩra mũciĩ. Nĩ gũcanũra andũ a gwitũ. Mũtirĩ handabu. Ndia kũrĩ ethũra mũmĩanĩrĩri. Ethũra mũmĩoni. Ethũra mũmĩanĩrĩri. Mũgathi atĩ tondũ nĩ ndoiga atĩ andũ matikendie kura atĩ tũracina bũrũri. Ndũkĩmanĩrĩire. Makahũrĩra mũciĩ. Imagine. Anũ ngũiye kũgagĩra kwao piũ. Nĩ tũroka gũcanjamũkĩra Karau. Tũkũ ona nĩ gũmũkora gwitũ mũciĩ. Tapatana huko. Tusemanie ground. Ta imagine. Mũndũ ekũhũrĩra kwanyu mũciĩ. Akauma kũrĩ umire, akaiya mbia cia kaunti ĩrĩa oire, agatuĩkania kaunti 1 2 3 4 agathi kũhũrĩra gwitũ mũciĩ. Yedi gũkira nĩ eti nĩ Gachagua ũguo mũramũhũrire na hau atĩ aramũkirĩra. Mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ Mheshimiwa John Kagucia nĩ aramwĩtĩra Mũkũrũ-inĩ Constituency Education Day mũthenya wa Friday mweri 12 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kũrĩa Kirĩti Stadium kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Ũkai tũkũngũĩre ũhotani gĩthomo-inĩ. Arutwo na arutani arĩa mekĩte wega makĩria Mũkũrũ-inĩ othe makĩamũkĩra iheo na ngerenwa. Aciari othe a Day Secondary School cia Mũkũrũ-inĩ nao nĩ makamũkĩra basarĩ mũthenya ũcio. Kagucia wĩra kĩhinyio. Kameme Weekender. Sunday nĩ yũkĩte tarĩki 7 June. Bishop Michael Wandaini arakũnyita ũgeni kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town. Nĩ thĩinĩ wa service ya mbere ya mweri wa gatandatũ kũrĩa agakorwo akĩhoera akristiano na kũmarathimĩra maruta mao ma icunjĩ cia 10 mĩhothi maruta ma gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mweri ũyũ. Ũkai inyuothe nĩguo tũgĩe na kahinda ga gũcokeria Ngai ngatho na tũcoke tũrathimĩrwo maruta maitũ. Nĩ Sunday no tarĩki 7 June kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kwanjĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ. Naguo mũthenya wa Monday tarĩki 8 June tunyitane thĩinĩ wa service ya Healing and Deliverance kwanjĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Naguo hwaĩ-inĩ kwanjĩria thaa 11 tũrĩkĩrĩrie na kũhakwo maguta. Nĩ kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kũngethera posta thutha wa KK Towers thĩinĩ wa hema nene. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Kameme Weekender. Gũkũra na gũtherema kwambagĩrĩria na makinya manini marĩa tũkinyũkagia o mũthenya. Makinya ma mbere marĩa ũkinyũkagia ũkĩhingia iroto ciaku nĩmo Stanbic Bank ĩrakũngũĩra o mũthenya hĩndĩ ĩrĩa wokĩra gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ nĩguo gũkinyĩrĩria iroto ciaku. Mũbango o wothe ũrĩa wambĩrĩria na ũndũ o wothe ũrĩa ũreka nĩguo kwagĩrithia mũtũrĩre waku, Stanbic marakwĩra keep growing. Kũmenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩkũria na Stanbic Bank nĩ tũkĩarahũka na Gatonyo wa Mbugua Men na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ thaa 6 na ndagĩka 26 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Wezesha Biashara na Absa Bank. Ndũgetĩkĩre gũkwama nĩ ũndũ wa kũaga mbeca cia kwandandũra biashara yaku. Wezesha Biashara na Absa Business Banking, ũtungata ũrĩa ũratigĩrĩra atĩ we mũhũri wa biashara nĩ wamũkĩra asset financing gũkũhotithia kũgũra indo iria bataire wĩra-inĩ waku. Indo ta ngari cia gũkua mĩrigo, tũragita twa kũrĩma, ona macini cia kũhũthĩka factory-inĩ yaku. Cerera rũhonge rwa Absa rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie waranĩrie na ataaramu na wamũkĩre motaro megiĩ asset financing. Absa, your story matters. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so much.
much goko ne gwa kameme ka kamwingi. A very good afternoon njorwa ito yako thi iri haha na ni tukwenda tuthie tukimbie no bereo twina kapok power na bere ya makiria kagucokeria ngatho ni undu wa kwenda kameme Kenya na kurana Kenya nyumba ito ya Mugbi Mugi kuri uyo. Wewe ni mtu top, wewe ni mtu imara, siembona mtu we si top, wewe ni top Re aka Dr. Kaswiti. Ngikwenda kwamba gukwirira ngurwe na tongurwe rogoto na kuikiria dino hona korokoro acha ni serious no le ngurwe kiro kia iguru ngurwe serious egetona gikisongo etawa pork power ino ne akuma kura gwa Farmers Choice uguhede wenda kuria ru ngurwe iyo pork power njega ya gikiro kia iguru yuko gure ile ya Farmers Choice no kumiona kuria bushari-ini stocks na supermarket ukagwa nie ndirenda Farmers Choice pork power very good tondu maratura ni pork safi life safi ukiruga ne nyonaga wekera kanyamu gaka karoiko tigora gwithagia muno Friday ni undu ndenda kuruga ndi life na ndora akiruba rogo broko life ino nyamu gaka ora tukanagio go gagwitereria kareta gwate sweet roiko no amwe ni stage ya life kareta gwate roiko daruga gari sipinya dete muno by the way gokodato mairo ne gateyo rugondi ukiruga rugero ta nguku ukamekira karoiko mchuzi mix ukiruga kedo ta pork power ukamekira roiko mchuzi mix ikagwa na mushamo mwega flavor thaka muno ogworeria ukuruga na no wenda irio igie na flavor ugashikira roiko mchuzi mix kwa ubali tiri mundu tare na ambitions ndu mundu ke ambitions ciake atagukoro otakuga atagukoro visori yogi koza ati tondu na ambition ya deputy president weherie falsifier ukoiga ati mitambono ni kuyo ya irwa ati ni Uhuru wa Kenyatta ukohoria waku no horia wake ne haku mwande County rugurwa His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni hotorete gukinyaneria kioneki gio tabio wa thitima cia solar mabarabara-ini itena ria kere thutha wa kureki itena ria mbere rugurwa Kiambu Climate Change Act ya 2021 thirikari ya county ni ikiririo tabio wa thitima cia solar kugerera mubango wa Angaza Kiambu uhuthiri wa renewable energy ni uteithagia guthairira maria maturigiceirie aikari ni makenereire mubango wa itena ria mbere ni gukinyanerio gitiri ukoroga thiethi mawira me thifari-ini ni mararuteka wega no tuko na thugure ikongerereka Angaza Kiambu program neteithĩrĩirie kugathika thitima cia solar kuri ituo cia muingi ta mathibitari marima ma mai na miako ya county na kunyihia bills cia thitima marima ma mai 11 ni mekiritwo thitima ya solar na kugacirithio tabia wa mai hii ni thitima ya solar ikaraga miaka 20 na ni automatic na ndire hinde yuraga gatano gaka ni tukanyitana na thirikari ya Kiambu makiruguria ikerekaria kereria Angaza Kiambu program kore biashara Ruiru Stadium Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again. Mucamanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio tatu teithie niki turi anogu ngombe ciakwa no irira nyivia na matumba itarakiona ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru Imi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori nĩ thaa thita na ndagĩka 31 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Fanikisha na Equity Bank nĩguo kũhotithia atumia mahingie iroto ciao cia gwĩkũria. Bengi ya Equity nĩ mareheire mũbango ũretwo Fanikisha. Fanikisha nĩ ũtungata ũrarũmbũiya atumia arĩa marĩ biacara-inĩ nĩguo mekũrie na magacĩrithie mĩtũrĩre yao na ya famĩlĩ ciao. Nĩ marĩ na Fanikisha Shaba ĩrĩa nĩ ya biacara iria nyinyi, Fanikisha Dhahabu ĩrĩa nĩ ya biacara iria cikũrakũrĩte, Almasi ĩrĩa nĩ ya biacara iria cirũgamĩtie na Platini ya large enterprises. Nemaheanaga business growth loans, training ya kibiashara, medical cover na motungata mangĩ maingĩ. No wandĩke SMS na kiugo Fanikisha kũrĩ 24990. Ũhihinye *247# kana ũcerere Equity Bank branch ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Fanikisha, empowering women.
Sisi ni aje? Oya nko. Nyukinyire Ruiru. Tukinyire tene wiku. Msone mukinyu. Ameshafika. We mwili atiri ego kinyete. Azikunywa shaya tusiniseti. Ashafika. Ashafika hata nakutafuta. Auka. Moikari wa Ruiru na matora maria marigiceirie gatano gaka twigwa kuja ukocemanie na team Shanjamoka imwe kwa imwe kuma Ruiru Stadium kwambiriria thaa 4 rucini ni ugokonegererio rwimbo ni Kamoko Tonya Lucy Ng'ang'a no cokio Shanjamurwo ni Dada Sara na ke DJ Dibula gutukanirie iria jasu ni gatano gaka tumagaritio ni Kiambu County Government. Yes, Linda Mwananchi wanatuambia wanatulindia wapi? Mareta muikari wa thika na matura maria marigiceirie magakwira wiharirie kwamukira team Linda Mwananchi na kiumia tariki 14 timu ngima ya Linda Mwananchi gakorwo live on ground ukocemania na atongoria matiganite ta Edwin Sifuna, Babu Owino, Ototi, Pauline Njoroge, Ndolo Weke or this or that, Emedo Abizuena na Gege. Rene niyo hida mwaririo nigetha turehe ugaruruku bururi-ini ni Linda Mwananchi. Ivo Kameme kayo kamoy tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Sagana 101.0 FM mutambo kimenyithio ni Opera Mini App. Riu no ukorwo ukiamukira mohoro thimu-ini yaku kugerera Opera Mini App na toguo ukorwo ukimenyithio ciegie undu ungi o wothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Ningi no ukenere kwirorera mubira na oho wamukire live scores ciothe na o hau utugwo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ku browse na ruona mituki ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store o mothe utwike modo mjanja. Kameme Police maraturate. Yes, food policy na maraturate higo cio theriria uraria ni wega ukariaga irio ingi guteithia thiini wa mwiri waku tondu kwina irio ingi cingicungiriria mirimo ta diabetes, cancer na high blood pressure. Mirimo ino cungagiriria ikuo gicunje gia 39% huko Kenya. Family yaku ifatie kuria irio ciri na uguni na citari na ugwati o wothe. Ndumiriri ino wareherwo ni Food Policy Coalition Kenya. Shararo reta-ini www.foodpolicy.ke nigetha umenye maigi megie food policy. Right. Sokomoro ingia ndani ya soko. Njitagwo Phyllis Wandia Kariuki. Ndiragorire gas cooker. Ndawiguire Kameme FM show ya mzima Saturday hwaini. Ndahinyire *292# makidehera option githie option 5 makijitia pin ngeregwo 59 bob. Ndikoretwo ndina gas cooker. Fata wa gas cooker ikoragwo ri njega tondu ni ukuhota kuruga iruga inene wina gas cooker. Sokomurwa ni njega na ni ahotithirie kugura gas cooker na ciringi 59. Koguo muthi na mbere guthikiriria Kameme. Upgrade rikorie kuna gas cooker na thogoro uria munini muno utari waiguika. Igira thiini wa thoko o riu ni huthu hihinya *292# wicagurire kirio kwenda ucoke wikire pin yaku. Sokomurwa kila kintu kwa bei yako. Wi mutwarithia wa ngari na thogora wa maguta uria wambatirite ni urahuthira mbeca ciaku nyingi. Ndukamake, cenjia ngari yaku ihuthire gas kuma kwa Autogas. Kumenya maingi megie Autogas ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi. Visit stanbigbank.co.ke to start your journey with us. Yo, thank you so much. Tugithiete wega na riu thaa icio ni ithire uru riu mundu wakwa.
Ine wigute ore NCBA mena discount ya mwanya kuri matereba na ene ngari. Igira kunyuro kia maguta kira kiri hakuhe nawe umuthi. Wikire ngari yaku maguta maku ma 3,000 tuguthie na iguru uheo 10% cashback. Urafatara tu o kuriha na debit card kana credit card ya NCBA kwigera discount ino. Kumenya maige megie NCBA fuel cashback campaign nitukiana hoko na gatonyo wa bogwa na MC Coconut. NCBA, go for it. Terms and condition apply. Gutuika mundu smart no gutware kunene muturire-ini. Gutuika smart ni kumenya ati ndagika 10 no citume wikare jamu-ini makiria ma mathaa meri. Ai, reke indimwire gutuika mundu smart ni kuhoria data bundle cia kuriria wona sign ya wifi available no getia password teke hau ni reke indimwire ngoragwo ndi mundu smart ni tondu wa ku download upgraded app ya Opera Mini. Hau ni ho nyonaga news, mufira na ningi ngaheo 50 MB data free. Niko kongi waigwetie uguo we. Kenera 50 MB cia data o muthenya ori na upgraded Opera Mini app. Ino niyo app iria urafatara guoka ne ku browse narua na mituki na ningi ukaheo free data. Tuweka modo smart. Download Opera Mini kuma Play Store o muthi. Mchele inaendanisha na pok. Kwa nguvu ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya ugali na pok. Kwa kinga ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya chapo na pok. Kwa kutia manani darasani. Pok ni power na power ni pok. Tunataka nini? Pok kila siku. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork power. Thank you so much. Thank you. Riu sweet doka beko negani umuthi ni undu wa build kuhoya amari gitoro weekend. Nego mukujikirire love emoji dagi ma power. Mapawa twacokereria yu mungi ngutha ndakua acio ngi matingi makia no ega switi ongi ngutha ni mungi ngora ndicuritie kamutei-ini yandikite marua Dr. Kaswiti ali ni kereresa. Haya, tuthie back to our guest, our own Jorwa yetu ya leo ambaye pia amepewa ile kusidikishwa na Genzi. Ni wigure githunguria ri Adrian athomagira ku yake kiregeganaga na amasi ngoni sani yangu anasomea wapi yake ijashika hivyo ama bado nikoje nakuja mogera ndwini wagathuri thai. Karibu sana Gloria. Asante. Nataka usalimie huyu beste yako. Leo ulipata kukiwa na two bills kidogo, walijua unakuja. Especially Thursday, wanajuanga is the top. Unajuanga peak. Ile kahawa imeiva. Ile Kenya ni Kenya that one. Ama Ethiopian or the one yenye kahawa ile top cream. Sasa wanakuanga wamejaza vitu hapa. That means uko top. Okay. And that's why you are top guest today. So utawasalimu hawa watu wetu and then kutoka hapo tutaendelea mpaka saa 8. Okay. Usikimbishe your life story, your book. Isipoisha Thursday. Sasa tunaanzia mapema. Please. Thursday tunakuja kumalizia. So tuende tu pole. Wasalimie. Kwanza kabisa uhoro waku turega uhoro wanyu jumuko wengi wako wengi uhoro waku ni mmoja basi ni mwega muno. Nataka niwasalimie sana. Yes. Kwa majina naitwa Gloria Oruba #Evarimo. Evarimo huko Kisii inamaanisha mwenda wazimu. Walijaribu kuniita mwenda wazimu. You know when they tell you wewe ni hii ama hii, I always advise women wear the crown. Yes. Wear the crown. Wear the crown. Wakikuita jangili, wear the crown. Yes. So that
there is nothing, we are not discussing to fight. Yeah. Kama mimi ni mwenda wazimu, wacha tuone kama hamtasikiza mwenda wazimu. Very good. Yeah. Wow, where the crown? Where the crown? I love that. Yeah. Karibu sana. Tutaanzia na kujua leo. Tunakuona tu mambo nyingi zile mimi nimekuona nazo ni Paka Wacha nistaki by crown. Niambie nisikie. Ni kuwatetea hata mimi karibu wanite pia mimi mwenda wazimu. Tini naongea mambo hazijulikani. Na mimi nacheza miongeo ya zile wameongea. So pia mimi nimekuona ukiwa a very tough woman. Yes. Kidogo mnagaragazana huko mabunge huko Senate. Na mimi sioni ukiwa mogoroki. Mimi naona kuna kitu unasema lakini juu ni mwanamke. Hafai kuongea. Exactly. Exactly. Hafai kuongea. Lakini pia ukumbuke the best inventions. Yes. In the world. Yeah. Someone who sat down, if you look at a video of maneno ya mobile phones. Yeah. Kuna mahali mtu aliulizwa, unaona hapo mbele makompyuta zitakuwa aje? Akasema in another 50 years or I don't know how many years. Kila mtu atakuwa anatembea na kompyuta kadogo anashikilia kwa mkono. And they were laughing wakisema huyu mtu ni mwenda wazimu. Hello. Best inventions. Yes. They will always, the smartest people are always first of all called mad. Yeah. And then inaenda with time wanaanza kusema lakini hii kitu nani? Modhoni alikuwa amesema hii kitu. Hata fanya nilikuja nilisema kitu akasema achana na huyo. Alafu hapo mbele kidogo na imekuja. Exactly. They start following. So I always say wear the crown. Wakisema wewe ni mwenda wazimu, wear the crown. Valia. Yeah, kwa sababu unajijua. Yes. If you know yourself. Yeah. It doesn't really matter. It doesn't matter. Wow. Yeah. Karibu sana. Asante. A very beautiful young girl with a very handsome son. We're gonna watch live for the first time in Kameme. Yes. Wow. Karibu mama. Thank you. Tutaanzia na majina yako sasa. Isiyo ya kuekelewa. Kwa majina? Government names. Yes. Gloria. Magoma. Oruoba. Magoma Oruoba. Magoma is my grandmother. Yes. Na huyu Gloria Magoma Oruoba amezaliwa wapi? Hapa tu Kenya, Nairobi. Yes. Nairobi? Yeah. Hapa tu. Nairobi wapi? Mata Hospital. Hapa wait, ni Mata ama ni Nairobi? Hata I need to go and check whether it was Nairobi Hospital ama Mata. Nitaangalia tena kwa birth certificate. But hapa tu Nairobi. Haya. Na Wakenya. Yeah. Mamako Mkenya anaitwa nani? Mamangu wako na majina nyingi. Anaitwa ni mama ya Gloria. Baba yangu anaitwa Mbera Oruoba. Abel Mbera Oruoba. Na mama yangu ni mama ya Gloria. Mama Gloria. Watu wanapenda privacy zao. Watu wanapenda privacy zao. Kwa hivyo baba hapendi privacy? My dad passed away. Oh, sorry. Yeah. In 2022, right before the elections. Oh, pole sana. Yeah. May his soul rest in peace. In any case, he was a civil servant, known to many. Okay. Yeah. Okay. Lakini mama ni chini ya maji. Unajua mpaka niambia I'm okay with this and that. I respect my personal life and the personal lives of others. Okay. Unajua mimi ndio nimedecide kuingia siasa, hawaja decide. Hata mimi nikuaga social media na babangu juu ni politician. Tunafikiria sina mamangu lakini ako napendi hiyo maneno. So mama Gloria yuko. Okay, so wewe ni mtoto wa namba gapi? Wakaigana. As a what born? Isato. What do you say in Isato? In Kisii, yeah, almost hapo karibu. Kisii ni Isato. Yeah, they are almost hapo karibu. Oh. So, I am the third born. We are 4 girls. Okay. Yeah. We have a firstborn who is an advocate of the High Court. Wow. And a victim protection rights person. Yes. Then we have a secondborn who is you can almost say a biochemist, but is actually currently a lecturer in a TVET. Yes. Then you have myself. Yes, Gloria. Magoma Oruoba. And then we have a lastborn who actually nikisema jina lakini sitasema has worked for the media for a very long time. Is a marketer. Okay. Very nice. So you're the third born. Yeah, I'm the third born. Nairobi mnakaa wapi those days? Tukilelewa? Yes, mkilelewa umelelewa. Yeah, center hapo.
umekuja kutuombea story tutavumilia, lakini tutasoma tu. Unajua hizo siku hiyo barabara yote ya center ilikuwa manyumba za civil servants, zilikuwa za serikali zote. By the way, if you drive on that street hapo Ad Life nini mpaka mwisho ya kuconnect kwenda Ngong Road, hizo nyumba zote both sides zilikuwa za serikali. Zilikuja kuuzwa majuzi, zingine zikadevelopiwa on the side. Oh, so father alikuwa civil servant. Alikuwa civil servant. Alikuwa anafanya kazi gani? He retired as the deputy chief economist, office of the president. Guy. Ate? Hey, tunaona na mdomo sasa. Smart. Wacha hapo mnasemanga huyo si beauty with brains ama whatever they try to tell women. My father was an economist. And all of us have inherited his genes. Ebu acha niulize pole. Alikuwa economist kwa president mgani? Which office of the president? Kama zote. He is a career civil servant from when he left Nairobi University. Akaingia kwa serikali. Kwa hivyo alifanya ya serikali ya Moi, serikali ya Kibaki ya Uhuru na ya Uhuru akiguzia kwa sababu nakumbuka there was that big performance contracts and nini retrenchments na nini, kulikuwa na destabilization hapo. And by that time he was just about to retire. So akakuwa seconded kwenda UNDP. So akatoka. But hizi mabudget zenye zinatoka kama hii yenye Mbadi anaenda not kama hii unajua of course my father would have never been involved this kind of budget. But zile mabudget zilikuwa zinatoka. Sasa brains behind them was alikuwa Mr. Wera Oruoba. May his soul rest in peace. Wow. Wow, that's nice. Na utaingia shule wapi? Mimi nimelelewa from nursery school all the way to high school, government schools. Wow, State House nursery. Aya, kwa Gonia thomeire yo. Goni your schoolmate is here. State House nursery. Nikaenda PP1 State House primary. Alafu nikamalizia class 8 hapo. Tuone pole. Sasa nyinyi ni wale watoto wa kudropiwa? Hapana. Tulikuwa tunatembea kutoka Yaya Center where we lived. All the way to State House. Alafu mnaenda lunch home Yaya Center. Sio kudropiwa. Alafu kuna time father kaomoka akasema ma baby girls lazima wakule chipo huko shule, so tukaanza kukula lunch ile ya shule. Sijui kama alikuwa naomoka kama alikuwa hizo siku kulikuwa na mafuliza, I don't know, but he managed. So tulikuwa tunakula lunch. Son is really enjoying your story. I'm sure he doesn't even know half of this story. I know, wacha asikizia hapa. Anacheka na shindo wao. Mama mlikuwa mnatembea? Tulikuwa tunatembea. Alafu towards class 6, 7 and 8 it became fancy kuenda na matatu. So tulikuwa tunatembea hivi Serena hapo, kwa bus stop tunapanda 46 zile manganya za 46. Tunashukia ya center. Tunafika home. Father akajua nimewaona. Kazi yenu ni kusikiza muziki kwa matatu. Akasema hapana, school bus. Tukaingia Jim C. Unakumbuka Jim C? Jim C school bus. Kai mimi niliona wapi ndio gaya lakini tutafanya dawa ndiye dada hivi. Nagata story nisiki. Akasema nimeona mnataka kuanza kuharibika mapema. Haitakuwa. Tukaingizwa school bus. But sasa umesoma vizuri, ulikuwa average girl, ulikuwa ka bright girl. Average. Ulikuwa wapi? Hata muambie watu wa State House primary wapige simu. Mimi nikienda chini kabisa number 5. Aya. Ai please. Hizo siku acha nikuambie. Siku za KCPE. Saa zile marks zilikuwa zinaisha na 700 marks. Hebu guess niliscore nini mimi? 450. My friend, 525 marks. Wow. Stacy Nyoiwa. 525. In my family, of the 4 girls, I'm the only one who got 500 and above. Wow. Lakini unajua sasa hiyo ndio ilikuwa saving grace. Ilikuwa pia mang'aa. Alumni. So kukua mang'aa, si hiyo amesikia kukua mang'aa. Ndio sio wetu. Sijui kama kuna moto imewaka huko pina need poetry. Nilikuwa kama mang'aa kidogo. Mwambie hi CEO Ken, anaitwa Ken Garoya. Hi CEO. Thank you for having me here. And this is the son. Yeah, this is my son. This is Stacy. And this is Steve Master.
hen. Mother hen. And this is mother hen. So we are okay. Thank you. So ikaroge turoraga twina stress munene. No George kwererithia nigetha tuheo mbeca na leave. That's our CEO, and we appreciate him. So actually ajaribu kutuguza. Let's go to the story. So actually what used to save me from my mischief was that I'm a performer generally. Wewe ni performer. Katalia kwa Kiswahili ndio wa separate. Yani sasa ukiona ule mtoto mang'aa sana wanakuanga hapo ma middle born. Sasa zingine unajiuliza nani alizaa huyu? Ma IQ. IQ na kuanga very top. Yes. They're the most, yani ni watu wanakuanga wamekuwa very misunderstood. Yes. So fadhi ma pressure zikipanda alafu namuletea ma results anatulia kidogo asema hey, that's my girl. Huyo sasa ni msichana wangu. Ulikuwa kakichwa ngumu somehow. A bad girl. No, nilikuwa very vocal. Na hizo siku kukua vocal ilikuwa ni kichwa ngumu. Ulikuwa noisemaker. Ukikuwa vocal wewe ni noisemaker. So nilikuwa very vocal, nilikuwa drama club, music club, I'm lively. Uko lively. Uko outgoing. Ni mtu nataka, you know, I need to be engaged. Yes. So but I had a very normal childhood. Yes. Hakuna kitu ambayo ilikuwa ati special. Ni normal mtoto normal kabisa, nimenolewa. The only tofauti unaweza sema si tulilelewa na baba yangu. Okay. From childhood. So watu walikuwa wanashangaa Parents Day kikuja unaona Mr. Uroba amekuja hapo kutoka. Sasa nimekushika. Ukiona kama siku zenye mnaambiwa sasa wasichana mulete mama zenu, unaona Mr. Uroba amekuja mama baba anasema mimi ndio niko hapa, semeni vile unataka. Kama ni siku mnaambiwa sijui mnaenda kununua masuruali ama Mr. Uroba. Haya hata pads ni Mr. Uroba. Yes. Na kuishi kwa nyumbani sasa ukiwa na wasichana 4 you have no choice. Yes. My father, the mother alikuwa my mother is my mother they separated. Okay. Hata kwetu usijali. So my father yeye alienda kapigania watoto wake. But in all fairness Mr. Uroba was the best father ever, but I don't think he was a good husband. Maybe. Yeah, so kila mtu akaenda kufagia kwao. I love that. Hata mimi nitasema interview nitasema my father was the best dad. Lakini maybe hakuwa best husband. Kila mtu akafungue kwao. I love that. Lakini hapo sasa so you can't fault my mother for the separation. No. But father na yeye akasema mimi watoto wangu ni wangu. So imagine in the 90s babangu alienda katupigania kotini. Na sasa mko how old either time? Ni ahiguka. Hiyo sasa imefunguka. Tunataka kesho anakuja hivi. Kunywa maji sasa unaenda umefunguka. Hiyo time mi ni kama nilikuwa I think class 2. Yeah. And so my siblings tumeachana na 2 years. Yeah. So wali separate mkiwa wadogo sana. Oh my God. Unaona watu wakipoti trainiwa, last born wetu walipoti trainiwa na father. Wawa, okay. So akupigania kotini. Akatupigania kotini. Of course hatukuwa tunajua kitu inafanyika, but sasa sisi unajua sisi ukituuliza sisi ni wasichana wa fadhi. Tulilelewa na fadhi. That's all we know. But unaongea na madhako, she's alive. Yes. Okay. Yes. Na una shida naye. She's a professional lecturer. She retired. Nafanya vitu zake. A very good woman. Decent human being. Yes. Yeah. Na una shida na mom. Very decent human being. Wow. That's nice. Yeah. Okay. Yeah, watu wachwe wafanye vitu zao. Yeah. So wako kwake, you know, mambo zake. Yes. I mean, I didn't grow up with her, but it doesn't that's my mother. Yeah. It doesn't matter. Sasa mtu mwenye na alikuzaa. Yeah. Unajua si kukuwa na choice. Ndio.
ati ya mwenye atakuzaa ati wacha ni pick nani but we grew up with my dad na sasa sisi ukiona sana we always revert back to my father. I'm always talking about my father is because that's the parent that I had, both my father and my mother. He was my father and he was my mother. Yes. Yeah. That's nice. So pale ukaperform ukapata 520 something. So utaenda high school gani? Tukaenda St. George's. Na unajua sisi Fadhi alikuwa anasema mahali utaitwa ndio utaenda. Yes. Hakuna kitu ati wewe baba yako ako kwa serikali atakutafutia shule. Wacha hapa saizi yao majenzi wanatafutiwa mashule. Ulikuwa unamaliza nini zako, ukimaliza pali utaitwa na serikali. Fadhi anakufanyia shopping na sanduku unaenda. Yes. 2 of my sisters waliitwa Ngara. Walienda Ngara. Ngara girls. And they performed well, lakini si unajua venye unaitwa unaenda huko. Waliitwa Ngara. One of my sister aliitwa State House. Wow. High. Mimi niliitwa St. George's. St. George's. This St. George's zenye tunajua. Hiyo moja. Wow. Ukaingia pale. Utasoma. Kasoma. Passed very well. Yes. Hauna utukutu. Hezi kosa. Kwa sababu unajua saizi ndio mindset ya Wakenya inabadilika, ati an outgoing child is not a indisciplined child. Yes. Kitambo, as long as you're outgoing, you're discipline. So by the way, kwanza mimi nilisuspendiwa when I was in class 4. Class 4. Thank you. Hapo ulikuwa umeruka. Kwa nini umesuspendiwa? Kuna mwalimu mwingine huko wa Kiswahili nimefanya sijui I can't even remember sijui ni exam nini akanichapa because siku perform ile yenye ningefaa nifike. According to you mimi top performer, so and I was a little bit below. Nikachukua kitabu ya Kiswahili nikararua mbele yake. My rights are being violated. Class 4. Nikaambiwa sikiza, enda nyumbani utulie kwanza. 4 days. Yes. Ukaenda nyumbani. Babangu alikuja kunichukua. Civil servant ameitwa kuja. Na unajua hizo siku simu ni inapigwa kwa ofisi kwanza ndio hata apatikane ndio nini ndio mtoto wako mtundu. So then high school was fairly decent. Yes. In both primary school I was also in leadership. Nilikuwa kiongozi primary school. Head girl. State House primary. St. George's uongozi has always been in me. Yes. Class prefect standard. Then St. George's nikaekwa entertainment prefect. Sherehe. Mkubwa wa masherehe. Yes. TV, nini, radio, ngoma. Kiosk. Kiosk. Hizi mashule ya watoto wanachoma wantuulize sisi ma entertainment prefect. Kuna mahali kuna shida. So kwa sababu unajua entertainment you're supposed to make sure students welfare. So then I finished and then my father I passed. Ulipass uliget? Nilipata B. Wow. My father akasema watoto tumekuwa wengi. Mkiwa wengi juu sasa first born ndio huyo ako Makerere. Now and my father is a civil servant. Yes. First born ako Makerere. Second born by that time ako JKUAT. Ndio sasa mimi nimetoka nimepass na nataka kufanya architecture peke yake. Sitaki kufanya kitu kingine. All through mpaka mmalize form 4 baba hajaoa? Hapana. Oh, nice. Never ever. Oh, that's nice. Never. So akaniambia tulia. But the truth of the matter alikuwa anaona huyu hata hakuna haja tu waste pesa ya kwenda shule. Sasa wewe na B sasa unaona hizo siku kuna hiyo kitu ya ule msichana kichwa ngumu. Sioni. Hakuna haja so. Hakuna haja sana na kuna huyu mwingine ako karibu kutoka next year. Na yeye si kichwa ngumu. So akaniambia tulia hapo kwanza kidogo. Then akarudi akaniambia hapana sasa so unatulia home. Sina tulia home. Nimeenda nimefanya driving, nimeenda nimefanya nimetafuta kazi. Haya gani? Hizi za road show. Za kupanda kwa matruck. Tulikuwa tunauza machwingam. Hiyo kampuni ni kubwa by the way usicheke. Hiyo kampuni si ndio tumeijenga. Ni gani? Wrigley's. Wrigley's chewing gum.
Bana tulifanya ma road show town. Hata naweza kukwambia tu wanasema hivi ndio unafungua hii chewing gum. Hiyo nini sijui venye imekatwa. Let me tell you. Tuna dance hapo. Unalipwa how much your time? Per day 500. Wow. Yeah. Lakini per day nayo umeingia 6 am kutoka ni 8. Wale mademu dance kwa track tuna dance unashika mic unauza. Wrigley's chewing gum sijui nini. Mnafika asubuhi mnaambiwa jana hamkufanya nini, mkusukuma nini sales vizuri nini, mnaenda mna stick whatever pale kwa mavios maposter bana. Hiyo 500 utafanya kazi ndio upewe hiyo 500 jioni. Umesweat. Umepita ya mjengo. Umefanya kazi my friend. So nika kill time hapo. Alafu nikaona mzae ni kama ananicheza. Nimepitisha almost mwaka moja nikamwambia sikia. Haya holia. Almost. Ukiwa kwa road show tu? Nimefanya road show. Nimefanya unajua hizo siku kulikuwa na madancers baby, mimi nimekuwa video vixen. Haya. Nimefanya hizo siku za demu wangu amemnoki DJ. Mimi video vixen hapo. Really? Ai. What? I know that song. Hizo siku bado sijazaa. Baby girl. Mtoto mzuri. Wewe amemloki DJ. Hebu enda uchungulie hivi uone kama utaniona. Tutaangalia hapa my friend. Niko huko ndani. Video vixen umelipwa wapi hapo? Maform natafuta, mimi ni mtu wa kutafuta maform. Hey, what's going on? Nimefanya experiential marketing, hiyo experiential marketing hiyo ya Wrigley's ya kupanda kwa road show kuuza nini. Video vixen. Nimeingia video vixen nini. Nimeenda Kenya National Theatre, nilikuwa macast kwa hizi ma plays za shule. Za hizo ma set book. Nimeenda nini. Yani niko tu sasa mimi niko na skill. Siwezi ka home. Nilifanya vitu nyingi. Nikatafuta mpaka my uncle Fredo Bachi. Kambia ki uncle ni ajisuni ni plug. Me can be a radio presenter. Me think I can be a radio presenter. Akaniangalia hivi. Akasema wewe kwanza sitaki shida na baba yako. So kaa kwanza kwa kona. Nilikuwa najituma. Unataka kuwa radio presenter? Niko sasa ninatafuta kitu ya kufanya. Yes. Yeah, na unajua I can't just sit. Yeah. So hivyo time ikapia na brain ni IQ inaenda kama saa. Nikaambia Fadhili sasa hiki kitu miweka utaki kunipeleka hii nini. So akaona I'm pushing akaniambia okay. Kuna hii nini nimepata hapa ya JKUAT ya architecture. Hayashikilia architecture. Lakini sasa tumetoka kupiga sherehe. Na wewe hivi unapatana na maboys huku nje ama ulikuwa standard? Lazima. Kwani what do you expect teenagers to do? Mimi wanashtuka nikiona ati mnasema ati you know you guys I can't. Teenagers they are social people. They are now looking for each other. Ni aje tunakuwa hizi form zote nilikuwa natoa wapi? Kuna kitu sijashika au kupatana na maboy ni standard. Kupatana yani hiyo time when you are young. Of course. Siwezi sema ati nilikuwa nimekaa kwa kanisa nimejishikilia hivi kwa kanisa naimba. Unavita hapa. Hapana. Tulikuwa we were social. Tunaitwa bash, tunaenda tunachungulia hivi ndio mabashi zinakuanga huku Runda, tunarudi kwetu kwa ghetto, unajua maisha inakupeleka aje, ate meroma chona utaka ni ile bag shere target ni mudu anything to do with this light of reply. I love this. Mr. Kimambo serious, me ataka jokes. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Hatukuwa tunatarajia hivyo. Tulikuwa tunatarajia maendeleo, lakini hakuna maendeleo hata kidogo. Ndatigwo na thina moru tondu nginya ngua cia ciana hatire ona kitoti noya. Campaigns are not yet in and they should not actually be there. It's time to work. Tugacoka tukaririra thirikari ituiguire thatu iturehere taito tondirari na gwa guthie. Tunaona huko wakizunguka wakisema one term na two term. Kwetu hiyo si policies, hiyo si project na si kitu ya maana. Oma weigiririku no shaba.
ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayuka muingi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 7 ni kiuma roi kana aremi magiikara thi kuria kandu ni cirio cia muthenya na wagethi aria mathira igetha makinukia umathi njitagwo Mwaura wa Wanjiko. Muikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Samuel Atandi nĩ ateteire ngombo iria thirikari ĩthiĩte na mbere na kuoya, akiuga nĩ irateithĩrĩria harĩ gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩrĩ kuo. Atandi arauga magoti marĩa rũhonge rwa kũrogota magoti KRA rũnganagia matihotaga gũkorwo makĩgomania bajeti ya bũrũri, na ũguo mahoro marĩa matigagwo no mũhaka kũmaihũria kũhĩtũkĩra ngombo. No akauga thirikari nĩ ĩroya ngombo na njĩra ya ũbacĩrĩri. Spending, going to spend 1.5 trillion is just interest on previous debt. Yeah, so you cannot blame us for previous debts. The deficit will be raised locally and foreign, not really more borrowing. The deficit, for example, is 5.3% to GDP. Compare that with the previous deficit. Uhuru Kenyatta deficit used to be 8% to GDP. We are talking about 5.3%. We are actually coming down. So in terms of if you want to measure the deficit vis-a-vis the size of the economy, we are talking about a 20 trillion economy. A deficit of 5.3% is going to be about 1 trillion. That's very tiny. The budget is reasonable. The borrowing is reasonable. The borrowing is sustainable. 1.1 trillion for our economy is sustainable. Rĩrĩ mendekithia mabajeti merĩgĩrĩirwo gũthomwo mĩarahuko ya ũmũthĩ bunge-inĩ ya bũrũri nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Mũingĩ wa kaunti ya Murang'a nĩ ũheanĩte mendekithia ma maũndũ marĩa mangĩenda makorwo magĩkuruhanio. George Kimani na ũhoro ũyũ. Ũndũ ũmwe aikari a Murang'a maroria nĩ kweherio na kũgũithio kwa mũgokoro wa magoti na marĩa matarĩria mathiĩte na mbere kwatĩrĩria Kenya. Citagwo George Gathuru nĩ tũroria korwo hihi thirikari nĩ yone kwagĩrĩire mataxi ma mekorwo megĩrĩtwo thogora-inĩ wa maguta emenye ũrĩa kũmathamia kana ũrĩa ĩngĩnyihanyihia nĩguo nginya tũhote kũnyihanyihia thogora ũyũ ũngĩ wa mũtũrĩre, thogora wa irio, mũtu, mũcere, indo icio ciothe cingĩgwa tu maguta mangĩgwa. Na kuona Kenya aingĩ meyonagĩra ũboco kũgerera ũrĩmi, makenda Minister Mbadi kũrũmbũiya ũrĩmi na njĩra nene bajeti-inĩ ĩno. No ũndũ tũngĩhoya nĩ atĩ ongorwo maũndũ ma ũrĩmi makorwo makĩrwo na njĩra nene mũno, especially ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa fertilizer na ndawa cia kũrĩma cikorwo cikĩeherio magoti. Ũkona mũrĩmi nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte, koguo mũrĩmi ũrĩa ongorwo nĩ kĩndũ athi kũgũra endia na bei ya igũrũ, no atĩ nĩ kwendia kwa modete yake agakorwo indo ciake aragũrwo na bei thĩ mũno, ũgakorwo nginya rĩngĩ mũndũ nĩ aremwo nĩ kũrĩithia. Cio wabici hamwe na honge ingĩ cia thirikari na iria ithukagĩrwo mbeca nyingĩ. Arabu nĩ tũgũkũria atĩ cost ĩrĩa ĩkoragwo nene budget ĩno office ya president iheagwo presidency, kwĩna president, kwĩna deputy, kwĩna prime cabinet secretary, nyamũ icio ciothe cibatiĩ kũnyihio. Nĩ wonaga atĩ nginya andũ acio maheagwo budget nene nginya gũkĩra ministry cia bata ta gĩthomo, ministry ya health, security, mbeca icio cirutwo kũ ciĩkĩrwo mathukuru-inĩ, tondũ kwĩna mathĩna maingĩ mũno gũkũ matũũra-inĩ, andũ nĩ magĩte mbeca, tondũ ndaiguire atĩ mbeca nĩ ikuongererwo. Na wakiwa mabarabara, ũtambia wa maĩ ma kũrĩma o hamwe na kwandandũrwo gwa thoko nĩ maũndũ mangĩ mangĩenda mekĩrĩrwo bajeti-inĩ ĩno na njĩra nene. Barabara cia mau na barabara ingĩ ĩta rĩako nĩ atĩ barabara ici ingĩthondekwo ongorwo nĩ iria nĩ kũhota nginya kumĩrio barabara-inĩ ta icio. Koguo mbeca cia irrigation kũndũ kũrĩa kũĩkaine kwĩna bũthi wa irio nĩ gũtwarwo maĩ ma ũrĩmi nĩguo mũrĩmi ahote kũrĩma na irio cikorwo cikĩoneka bũrũri. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa research na innovation, meke research nĩguo mũrĩmi akorwo akĩona umithio, na research bado no gũkorwo ĩgĩkĩrĩti mawĩra. Kameme FM kuma gũkũ Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Mũingĩ wa MP ya Ngat Kajiado ya irathĩro marathingata rũhonge rwa NEMA gũtacũkĩria makinya kĩganda kĩmwe mwena ũyũ na kĩrĩa maugĩte gĩkoretwo gĩgĩcina indo ũgwati na gũcũngĩrĩria ndogo kũrĩ mũingĩ ũrĩa wĩikaraga hakuhĩ na kĩganda gĩkĩ ta ũrĩa Kelvin Kimaro aratũtambũrũkĩria. Mũingĩ mwena wa Mstoni ya Kajiado ya irathĩro nĩ ũgagaĩtwo nĩ kĩganda kĩmwe na kĩrĩa gĩcinaga indo iria nĩ ũgwati gũkorwo gĩkĩrekereria ndogo ĩrĩa ĩkoretwo ũgwati mĩtũrĩre-inĩ yao, ũndũ ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũkĩhanĩka kwa ihinda iraya na gũtirĩ ũteithio makoretwo makĩona. For the last 4 days hii moshi imetukataza tulale, imesumbua watu, imesumbua watoto, sana sana watoto wadogo, kila mtu anakohoa. Na pia tumeshangaa kwamba hii kampani ina apply inafanya kazi illegally kwa sababu hawana any document from the
county government of Kajiado. Hawana public participation from the residents of Embuyanga. Maugĩte ũgima wao wa mwĩrĩ ũrĩ ũgwati-inĩ na makĩria nginyagia ciana mwaki wa gũcina indo icio ũkoretwo ũgĩakio mahinda kwa mahinda. Hii kitu imekuwa kitu affect. Tumekuwa tukingangana kujaribu kupata watoto, lakini watoto hatupati kwa sababu tunapata miskari kwa wanawake wetu na wasichana wetu. Mũmbunge wa Kajiado Irathĩro Kakuta Maimai agĩtabanĩra rĩa hi na hi mwena ũyũ na kũraugĩte kĩganda gĩkĩ gĩtigũbatiĩ gũkorwo gĩakĩtwo hakuhĩ na mĩciĩ ya andũ, akĩenda rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie rwanema gũtacũkĩre kĩganda gĩkĩ makinya ma kĩwatho na gũkorwo gĩkĩhingwo. And surprisingly, this is not an industrial area. This is actually a residential area. So the way forward, I'm requesting NEMA to withdraw license for this company until this company convinced kwamba iko na capacity ya hold this wasted here, and then until it provides a document to show that they are in an industrial area. Ona gũkĩrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa kĩganda gĩkĩ ũkiuga nĩ mararũmĩrĩra matho marĩa magĩrĩire na mĩaki ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtumũka kĩmahĩtia handũ-inĩ ha Kameme. Kayũ ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, niĩ njĩtagwo Kelvin Kimaru. Kaunti cia Nairobi, Nakuru na Mombasa nĩ cio ciandĩkithĩtie namba nene ya bamĩrĩ na ciana iria ciũrũraga mataũni-inĩ, na nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ wa Mbugu wa Gĩthĩnji. Kũringana na riboti ĩno, kaunti ya Nairobi yandĩkithĩtie ciana 4,690 iria cikaraga na kũrũra mataũni-inĩ, Nakuru ciana 1,546, Mombasa ciana 1,428 na Kiambu 1,370. Kaunti cia Nyandarua, Lamu na Tana River ikiandĩkithia namba ya thĩ ya ciana iria cikaraga na kũrũra mataũni-inĩ. Kũringana na Minister wa Gender, Culture na ũtungata wa ciana gũkũ bũrũri-inĩ Hannah Wendot, augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũnyihanyihia ona kana kũheria ciana na bamĩrĩ ciothe iria cikaraga kana kũrũra mataũni-inĩ. The report demonstrates that most street-connected persons are willing to leave the street if provided with viable and available alternatives. This finding gives us hope and reaffirms that transformation is possible when the right support systems are put in place. Ihinda-inĩ oro rĩu Wendot nĩ ũrĩtie aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki harĩ ũreri-inĩ wa ciana ciao, akiuga arutwo arĩa macinire nyũmba ya gũkomwo thukuru-inĩ wa utumishi na gũcũngĩrĩria ikuũ cia arutwo 16 kumanĩte na ũreri mũru wa ciana. We are in a society where we have children who don't have a heart of another child. I was in Utumishi. I was not thinking those children are the ones who caused it. Therefore, as a society, we must tell ourselves, where did the rain start beating us? We must blame ourselves as a society. Now we say no to this. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Street Families Rehabilitation Trust Fund Mary Wambui nĩ ũrĩtie thirikari kũmongerera kĩgĩna kĩrĩa mathukagĩria nĩguo mahote kũrũmbũiya ciana iria ciũrũraga na gũikara mataũni-inĩ na njĩra igwete. Let us work as one team. We know you have got a little money, but Madam CS, because you are here, you are going to go to the cabinet and the boss and tell him to add us little money so we can help those people. Handũ-inĩ ha Kameme, Kayũ ka mũingĩ Naivasha, njĩtagwo wa Mbugu wa Gĩthĩnji. Riboti ya wa Mbugu wa Gĩthĩnji nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa mũgwanja. Mohoro mangĩ megũkinyĩra cihanda thaa 8. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme, Kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-inĩ ya Kameme, Kayũ ka mũingĩ, Jumatatu nginya Gatano, nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Baby Tunes. Karibu sana mitambo-inĩ. Na nĩngetwo Gathemba mwenyewe Mũtaikinya Kingpin himself. Mwago mũtheri. Nĩ ithaa rĩa Shai na T-Master ũkĩreherwo nĩ Canjamũka. Alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili, akasahau kukuja Kameme. Yugoslavia. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano, mitambo-inĩ ya Kameme, Kayũ ka mũingĩ.
Gatatu tariki 10 na kana tariki 11 June kambuni ya Pwani Oil na Kameme Kayuka Muingi nitugacira matura-ini ma Murang'a, Kigumo na Maragwa kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milk Jelly maria makoragwo mari soft na matigagira ati ng'ombe yaku nirakamika na njira njega o ati ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera production. Mchele inaendanisha na pok. Kwa nguvu ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya ugali na pok. Kwa kinga ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya chapo na pok. Kwa kutia manani darasani. Pok ni power na power ni pok. Tunataka nini? Pok kila siku. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork power. Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10 and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 17 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Wezesha Biashara na Absa Bank. Ndũgetekere gũkwama nĩ ũndũ wa kũga mbeca cia kwandandũra biashara yaku. Wezesha Biashara na Absa Business Banking, ũtungata ũrĩa ũratigĩrĩra atĩ we mũhũri wa biashara nĩ wamũkĩra asset financing gũkũhotithia kũgũra indo iria bataire wĩra-inĩ waku. Indo ta ngari cia gũkua mĩrigo, tũragita twa kũrĩma, ona macini cia kũhũthĩka factory-inĩ yaku. Cerera rũhonge rwa Absa rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie waranĩrie na ataramu na wamũkĩre motaro megiĩ asset financing. Absa, your story matters. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Kameme Kayuka Muingi. Nĩ wĩiguĩte ũrĩa NCBA mena discount ya mwanya kũrĩ matereba na ene ngari. Ingĩra kĩnyuĩro kĩa maguta kĩrĩa kĩrĩ hakuhĩ nawe ũmũthĩ. Wĩkĩre ngari yaku maguta maku ma 3,000 gũthiĩ na igũrũ ũheo 10% cashback. Ũrabatara tu o kũrĩha na debit card kana credit card ya NCBA kwĩgĩra discount ĩno. Kũmenya maingĩ megiĩ NCBA Fuel Cashback Campaign nĩ tũkĩanahũka na gatonyo wa Mbũgua na MC Coconut. NCBA, go for it. Terms and condition apply. We mwega muthikiriria, njitagwo James Macharia, CEO Top Care Lats Kenya. Andu ingi maneciria kugura buroti no magetigira kuigithia niguoya wa gute mbeca ciao. Guoya ti mũru amu ni utumaga ugie no bacĩrĩri munene muno haria urenda gutwara ciringi yaku. Na nikio woka guko gwa Top Care utanamba kugura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutwe na mugunda turakwenderia Joska Kagundo Road uria tugutureire mai ma borehole na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 695,000. Tuhurira thimu o riu 0719 111 555 o ringi 0719 111 na no tucerere ofici-inĩ citũ cia Top Care Ruiru Town Greek Towers kana Ruai Plaza. Top Care Land. Kameme Classifieds.
Wonders Tabernacle Church International marakurehera Ruiru Stadium Gospel Crusade ne korea Ruiru Stadium tariki 13 na tariki 14 June kwambĩrĩria thaa 8 cia mĩaraho. Kĩgosho gĩgatongorio ni Wonders Tabernacle Praise Team na oho ũringithirio rwĩmbo nĩ Phyllis Mbuthia, Triza kana Mama Edu, Kelvin Bahati na angĩ aingĩ. Ndungata ya Ngai Reverend Victor Gabriel Ng'ang'a akogaire mugate wa muoyo atumwo 10 kamuharika 38 uria Ngai aitĩrĩirie Jesu wa Nazareth roho mutheru ona hinya no uria athiaga agĩkaga wega na akihonagia andũ arĩa mahinyĩrĩirio nĩ hinya wa mũcukani tondũ Ngai arĩ hamwe nake. Kĩama gĩaku nĩwe gĩetereire, arwaru nĩ makahoerwo, inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Kameme Classified. Please. Huh? Hi. Our guest akirudi. Mwende kuko hestanire. Oh, ndaki agakwa. Yeah, mwende tuna ginya security. Mwende kuhetanete. Tuna brown Sarah. Devi orero out neja. Ai kalito goma tiramenya ne Devi. Nyene makaga muno ni muturire uyu. Muturire no akumakania. Todorere. We maundu maingi muno. Wita Stacy ri ukera Devi ahure. Okay, guest tunesho kuma na gathimu. Ukera Devi ahure. No anyita. Na no igo Stacy ni ora bara. Gamenya ne Stacy ora urithie bara kwi Devi. Riu ngadiru na mwene na mwene ngui. Ukauthiru na ngui. Yes. Riu gacoka riu ukaje urahura niki atiriri ciana cia nyondo-ini ciana ni kuonga ironga andu ni magimarire twagimarire it's very unfortunate twagimarire tugethe atwara borithi ri toni una maundu macio mothe mwangorie ndi mathiko ni wangoria ni ndingikira ni itagucogothete ni ndicogotha ngorogo ndi kuraimu muno wangoria na ndinona mekera rogo ya Kameme marekera mbica wa kirumba kana ya Gatonyo ujikire mbica coke nyingi de farafari uguo na ndei kana we ni makuru bosta igwe mbeca irauma kuria kwa interior kwa office ya Ngaya PS ndakorora muningi ukaje kuga nginya ti njuke hoerwo nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 23 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Fanikisha na Equity Bank nĩguo kũhotithia atumia mahingie iroto ciao cia gwĩkũria. Bengi ya Equity nĩ mareheire mũbango ũretwo Fanikisha. Fanikisha nĩ ũtungata ũrarũmbũiya atumia arĩa marĩ biacara-inĩ nĩguo mekũrie na magacĩrithie mĩtũrĩre yao na ya famĩlĩ ciao. Nĩ marĩ na Fanikisha Shaba ĩrĩa nĩ ya biacara iria nyinyi, Fanikisha Dhahabu ĩrĩa nĩ ya biacara iria cikũrakũrĩte, Almasi ĩrĩa nĩ ya biacara iria cirũgamĩtie na Platini ya large enterprises. Nĩ maheanaga business growth loans, training ya kĩbiacara, medical cover na motungata mangĩ maingĩ. No wandĩke SMS na kiugo Fanikisha kũrĩ 24990 ũhihinye *247# kana ũcerere Equity Bank branch ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Fanikisha, empowering women. Oya anko. Nĩũkinyire Ruiru? Tukinyire tene wĩku? Mso nĩ mũkinyu. Ameshafika. We mwĩre atirĩrĩ igũkinyĩte na zikunywa cai tu siniseti. Ashafika hata nakutafuta. Auka. Mũikari wa Ruiru na matũũra marĩa marigicĩirie gatano gaka twĩ gwaku nja ũkocemanie na team Shanjamoka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Ruiru Stadium kwambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ. Nĩ ũgũkonegererio rwĩmbo nĩ Kamoko, Tony Young, Lucy Ng'ang'a no coke ũcanjamũrwo nĩ Dada Sara nake DJ Dibul agũtukanirie iria jacu nĩ gatano gaka tumagarĩtio nĩ Kiambu County Government. Thank you so much. Turacokeririe na njoru itu yako the Gloria Oroba Magomo egoko no kuria gwitu ndirona ndiraikia ritho ndirio haha na ndirarwa atiriri there is an ongoing medical camp na medical camp yaumira kuria gwitu all of a sudden karau ni twarwara gwikarange mweraga riu ni nyuo mugutua matua anyway
Kuna medical camp. Na nathira thikiraga andu marute kandi etagwo ate ID. Riu ni magraduate. Wakigraduate tuna graduate. O medical camp. Turago no heaga sifuna bia. Arinda mwananchi. Takiona ni riu ngariha intelligence. Pero aterere. Riu gutire gwetwo ate muheo mucere. Aca. Acio akiruba ndarenda ndoho marie. Na mikondoro ndarenda. Riu mero ni arwaru mathie mathimwo. Riu medical camp no muretwo ri. Thiei muthimwo ni sawa. No mutigetio ID kibande mutigetio muneane. Riu o wira uria waka mucere ri. No gwo waka muri. Kamurimo. Nyita. Yes. Riu na no nyomo kunjira na rogotia mohoro na ng'enda-ini mathie marore on coming camp ira tondu medical camp. Ocoko kero terere tekira karaha tu igwe sukari. Kamacini kau wambe rora kana ni ga sukari. Kana ni ga kuya kirore. Yes. And I am telling you, I am talking before God. Ndiena nagia asasa. Niki ndirenda. Tiwira ndiretha, ti mwana ndiretha. Ti bia ndiretha. Niki ndiretha. Ti nomination ndiretha. No kurugama ndirarugama. Ndirakora atiriri karau. Kwina ongoing medical camp irathie na mbere. Ku karau. Na manathi macio maumite na guku maraharurukira na mugithi. Na ni maramwetia ibande. Na kumuthima gacukari na karaka urekera hau no kamutigo karia ndiraniriire karatuma twanurwo na kameme. Sorry muno kameme. No mutikamake. Ndeithia ituka platform gaka tuteithia andu aitu. Magathurana na kihoto. Tigutunywo kihoto. Yes. Ni kaba mangikimahe kiria mangikimahe mogene moya no tiguthia ati mumere ni muramathorora muramathoga gacukari na tomacini tutu ni tukite kuma Singapore. Koguo icio no tugukirumirira. Oyekira hau ugicira ni cukari urathima. Tiko gacukari ni gaka kangi ndiraigite Tuesday karia kayuhitie andu matu. Haya. Ni waigua. Ugo no uthimo cukari kwa no thurani. Ni ndire uma Kijambe Street. Nditira gorako. Oguku. Ta wakaguku. Ndeto icio tuheane ku. Wi wa kiruba witu. Na kesi eketia asianirire. Tondu rakehocia ke ni kura yakwa ti ya gicagi. Ndikageria ku. No ndi wa ku. Na maundu makwa mothe ni maku. Kura yakwa ni hana ndiramerehe ha Nairobi. Nigetha ndaikia kura ha Nairobi tondu investaga guku na thukumagera guku goka kameme. Riu manathi me ku. Maharukira na mugithi wa hwaini. Uyu na ni medical camp. Na ni uguthimwo cukari na kara oguo matiruta thakame. Hau ukuigirira na wetio ID yaku na wigirire kara riu we ni wathurana ni tuyugana. Korwo no hote gukire nyitirira murimu nginya next month no wega tondi turagitura goku ona mweci witu atanagikua ini wina tikene na ugamia ngari ino njetie ki. Ei boss, kari kikioru. Tarugamia ngari we. Ndrona ni yakite itwana ni petrol station urahetuka. Ku mbere ukona petrol station ikona ni ndiracero ni mucemanio. Horera, cool down customer. Ni ndihuthagira petrol, huthagira gas. Ni undu ucio rugendo rwaku rwi safe. Urauga atia we, ati gas. Thiku icio ure thogora wa maguta wa batirite. Ndonire njenjie ngari yakwa ihuthagire gas onayo tondu gas ni irabacirira muhuko muno. He ugicenjia ngari kana niyo yokire uguo? Ndathire Autogas gicenjia thaa ici ndingiteta. Honokia nginyagia gicunjĩ kia 60% ya bei ya maguta ugitumira Autogas. Cenjia ngari yaku yambiririe gutumira Autogas umuthi. Cerera Autogas Githurai 44 kana Kabati barabara-ini ya Thika Road kana uhure thimu 0800 720 995. Autogas, powered by Proto. Hoyai na nĩ mũkũheo, mathai nĩ mũkuona, ringaringai mũrango na nĩ mũkũhingũrĩrwo, nĩ gũkorwo ũrĩa wothe ũhoyaga nĩ aheagwo, na ũrĩa ũmathaga nĩ onaga, na ũrĩa ũringaringaga mũrango nĩ ahingũragĩrwo. Nĩguo gwĩkĩra, hoyai na nĩ mũkũheo ta skiza ya thimũ yaku hihinya *860*387#. Wendete irio cia kũgũra ciĩthondeke? Irio icio ũgũraga ciĩthondeke nĩ ikoragwo na cukari na cumbĩ mũingĩ mũno na maguta matarĩ mega mwĩrĩ-inĩ waku na marĩa mangĩkũrehera mĩrimũ ta diabetes,
kansa na gutengera thakame. Guku Kenya, mirimu ta ĩyo nĩyo ĩrehaga ikuũ cia gĩcunjĩ kĩa 39 harĩ 100. Nĩ harĩ tũrembeko tũkoragwo twĩkĩrĩtwo bagiti-inĩ cia irio icio na no tũteithĩrĩrie famĩlĩ nyingĩ kũrĩa irio ciĩna kĩguni kĩnene. Famĩlĩ yaku nĩ ĩrabatara irio njega, no ti kĩndũ kĩngĩgũthũkĩra kĩhithĩtwo. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Food Policy Coalition Kenya. Cerera www.foodpolicy.ke. Thank you. Roiko turauga atia sweetie. Roiko turauga ohendi gocio thuraruga tuirio turia wendete ugatigirira ati ni weka ithaburia kuwega wethoreka karisipi gaku kare wendete ugatigirira ati wina Roiko ni undu wa Flavor Max ugatigirira irio ciaku ni cia cama wega okorwo ni kaguku okorwo ni rice okorwo ni tuboco kurugaga oguo kire recipe yaku wendete recipe yo wendete ugatigirira ati ni uratumira Roiko mchuzi mix. Chakula inakuwa tamu na ladha poa sana. Chakula inakuwa na Flavor Max. Ure. Tuicokerere na njuru yako thiri. This. Okay. Na nturare kabagara. Yes. Gima ni ya mutu wa kabagara gikine githaa kia lunch time ugo kihaririria family kiria megokorwo makiria guthuka kuria matukaini ugetia mutu wa gima wa Raha Premium Kabagara kana wa Joy Max Mezmil niguo mwivoko ukerira gima uko mapano kadenera kiria wendete unakula chakula tamu chakula healthy mutu ni Kabagara. Very good. Turacokere na njoro itodarikia kuriha biru ino Posta weekend tukugeria meni nyonete mweke mwega taki wa invest kuria Veridian Park by Stima Investments o dagika ithano tukuma Blue Post Hotel. Ate Veridian Park uko neke kuri Veridian Park ni modern gated community iria iri na kiria giothe ufataire kuma farafara njega mai thitima na 24 hour security na CCTV oho kuri na clubhouse na gym. What? Ina nayo country living in the city ndakwira kundu kwega kuhoreru kugitire wega kuri no thaka mwega na kundu ugiaka mucii waku ona kana wigithie ni tondu wa rucio rwaku wegwotere broti yaku thiini wa gated community daika o ithano tukuma Blue Post Junction Thika Road uka ukenera ugitiri wa mathaa 24 kundu kuri na uthaka mwega ko book site visit SMS kiwa plot kuri 23940 Veridian Park by Stima Investment, your country home in the city. Oya anko. Yukinyire Ruiru. Tukinyire tene weku. Msone mukinyu. Ameshafika. We mwili atirire iko kinyite. Aziko nywa shaya tusinisedi. Ashafika. Ashafika hata anakutafuta. Auka. Moikari wa Ruiru na matura maria marigiceirie gatano gaka twigwa kuja ukocemanie na team Shanjamoka imwe kwa imwe kuma Ruiru Stadium kwambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ nĩ ũgũkonegererio rwĩmbo nĩ Kamoko Tony Young Lucy Ng'ang'a no coke ũcanjamũrwo nĩ Dada Sara nake DJ Dibul agũtukanirie iria jacu nĩ gatano gaka tumagarĩtio nĩ Kiambu County Government. Thank you so much. Nitucokererie maundu ni mega. Maraiga ati na thici ithi Kenyatta. Araru nginya ni mararararira. Ani kuigwa amwe maraiga ati amwe me captain amwe meko. Na thini ciumiririe. Ni kuigwa ninge manje kuga ni ndaiga macine bururi. Kuga nathi ni moka ni tugutibwo no matige gutwira tuigirira tunyamu turia tutari tuguthima sukari. Ati ona korwo na thina wa gututareka twambe tuwe sukari. Na tikarega kiripa. Acha. Naguga ati ndirenda ningenda gukerithia andu niki ndirateithia andu agwitu no kwandire urakiandirira murata wakora urakanjira ati we ndu ekire oroyo okire ndari gwatirire ndiragikira ati tha ici na ndina guest haha ni kwaria ndiraria tabo ikire rwimbo riku utire rwimbo twina murata witu guku twenda kuigua uri athi ya ndunda them days kore abia cia thakame egohika nida mwahika kibanda ni ngahika okoro ngahikio ni president uri okuoya ududu iyo edi marakenjera ndia cianyu atia
I will be married by the next president of the Republic of Kenya, whoever he will be. Good wife. Hoye. Nagahika na mulima. Ate mulima nakura dio hike. No honeymoon mwanya magathira mulima. Honeymoon tugathira mulima. Wadio hike. Tutisete moro. Hey, umesikia sasa vile tumesema after this news watu wanakula pork, roiko nini ndio tumemaliza bills zetu. Our own senator syndicate Mirema Drive ne marahigora kirafu ni toguthi hoho waini. Syndicate Mirema Drive. Twabeto shoke were-ini serious. So venye tulia home kama mwaka inaenda kuisha uko kwa ma road show track ndio nikaingia nikasukuma Fadhia kaniingiza kufanya architecture. Yes. Lakini hiyo ilikuwa time inaenda. Yes. Time inaenda. Kutoka hapo yes. Ndio nisi mix wacha nimalize hapo maneno ya masomo nikatoka architecture. Of course tukaendelea na maisha nini and then got a job. So umeingia shule gani? Nilienda it's a JKUAT I did a NEC architectural program, Kenya National Examination Council architectural program. Architectural programs. So now under JKUAT. Yes. So now ukapass. By the way maneno na masomo hata tusumbuanange hata tusumbuana. Masomo zangu zote nimefanya, hata hii yenye nenda kumaliza niko 250. Okay. So but hapo sasa kwa kole ndio maisha ilianza. Juu hapo tulisumbuana na Fadhia, unaona nilimsukuma nataka kusoma nini but at the same time bado nataka story ya happy and Fadhia alikuwa strict sana. So ikafika mahali tukakosana. Sema my house, my rules, nini. Nikamwambia okay, sawa. Unachelewa kwenda home? Sawa, nachelewa kwenda home, obvious nachelewa kwenda home. Obvious nimediscover watu kumbe wanakunywanga pombe. Obvious, unajua sasa ndio unaanza kujua maisha because remember that is now like 19 20 21. Sasa umejifunza na gani ulidiscover gani? Driving, you know, tuli sample tukiwa hiyo unique le tumesample zote pombe umeanza bia mona you know depending na sasa hiyo click mko so pia kusmoke sample hapana. Okay, ukufika huko ya kusample vitu zingine ni kama ilifika mwisho but hapo kwa pombe nayo tulisample. So ati ulikuwa na drive? Umetoa wapi? Kitu moja na Fadhi, kila mtu akimaliza high school immediately umechukua ID driving. Yes. So hapo sasa hiyo part ya masomo ndio vitu zilianza kufanyika because sasa na discover kumbe maisha huku nje iko hivi. Tuambie. That is where I met my first husband. Yes. I used to you know what happened? Fadhi aliniambia wewe umenisukuma nimekuweka shule. Alafu unakuja home late unaniambia mavitu sijui projects. Of course anajua zingine ni upuzi tulikuwa tunafanya. So me because sikuwa nataka containiwa. You know that's one thing about me. I'm like I want my independence. I want to be free in my thoughts and whatever. Fadhi akasema my house, my rules. Nikamwambia nyumba tu. Nyumba ni kitu ya kunyima mtu. Mimi nahama. So nikahama nikaenda hostel hapo karibu na shule. So Fadhi akasema independent girl. Yes. Kuhama aya jilipie pia na hiyo shule yako. Yes. My friend hapo ndio inaanza reality check. Ukatoka home. Sasa nimeshatoka home nimehama nadhani naenda kulipiwa shule. Fadhi akasema let me tell you. Si unafikiria sasa wewe ni mtu mkubwa. Lipa. Na sasa sitaki kuacha shule. I love my work, my books. Yes. I love. So niko siwezi kuwa school dropout. So simini hustler already, mtu wa kukimbia na kutafuta mafomu. Ngoja, kuna mafomu umepata ulikuwa na drive. Zile mafomu za kwanza nilikuwa napata hizo za nikingoja kuingia. Sio zile sasa hii ingine nikapata ya call center. Unajua Kencall ilikuanga na huko, I don't know if it's still there, but ilikuwa na huko Mombasa Road. EPZ na huko. Hizi happy ulikuwa unaenda na gari ulikuwa una drive ilikuwa ya kababa. Ngoja nikwambia sasa story ya gari. Okay, yes. Hiyo. So nimeenda call center. Juu sasa Fadhi amesema hiyo shule utajilipia. Utajilipia. Yes. Na maisha yako juu umetoka huku utajilipia.
nikaenda nikapata job ya hizi ma customer care. So they had hizi ma business processing operation nini. So kuna job moja yenye nilikuwa nimeshikilia sana top. Kuna watu wa US wanakutakanga kujinyonga, wengine wana believe in the future. Wakiamka asubuhi wanatuma SMS, nini my wanaitwanga nini wale watu they can tell the future. Wanatuma message, huyo sasa ni mtu anamwambia future, alafu sasa unamjibu, unamuencourage. Nakwambia Nairobi pesa iko, ni wewe ujue venye utaitafuta. So kuna call center huko PZ ilikuwa inafanya, imepata contract ya US to make sure watu wasijue, console people nini. Unawaambia aje wakipiga? My friend hapo Nairobi. Kwani ulikuwa wakirumba huko hadi kwa baby top? Nakwambia hata si phone, hakuna kuongea, ni ma message. So computer, tulikuwa na zile makompyuta kubwa, na text zinakuja zinakiwiwa, kazi yako ni kujibu ma text. Please don't kill yourself. Yeah, everything will be okay, nini vitu. Na ujue tulikuwa napelekwa training, na hiyo training ni ukijua kama Modhoni ni client wangu. Modhoni haizi akakwambia jana ati mama yangu najua anaitwa alafu usahau. So Modhoni akituma message unafungua kifolder kia Modhoni hapo kujifrefresha course. Na saa hizo clients uko nao karibu 1000. Juu ni ma messages zinakuja. So how they make money, message ikikuja wanachajiwa like I don't know, that time was like 50 or 60 shillings for one message. Tukireply ilikuwa inakuja kama 100. Lakini lazima ureply. Sasa sales hapa ni lazima Modhoni tuongee kama message 10. Ndio zikatekate. So unajua lazima umvute bana. Unalipwa ngapi? Mnasema pyramid scheme. Hapa nje. My friend. Lakini imagine we were consoling those people. Bana wako lonely huko US, nini. So tukuma message. So wewe una earn commission. Una earn commission ya every message. Unalipwa like standard pay na commission. Nilikuwa na earn commission nyingi. Sana. Sana. Kama nga hizo siku kama 70k. Commission. Alafu kuna ile standard ulikuwa unalipwa 30k. Hiyo ni so. Baby girl akanunua gari yake ya kwanza. Nikasema mimi nishinda nimepanda matatu hapa natembea nikuje mpaka huku Mombasa Road kutoka West. Imagine siwezi. Haiwezi. Gari nayo. Nikatafuta gari kwa imtaa. Nikapata gari Fiat Uno. Unajua Fiat Uno? It's some Italian nonsense car. Lakini utanisho nini niko ndai? Hiyo gari nakwambia hata sidhani ilikuwa na engine box. Hiyo kila saa hivyo ndio nilijua magari juu. Nakwambia niko kwa barabara inachemka. Napigia yule mzee wangu acha kuja. Zao zangu ana T-Master. Bele hiyo gari nilibuy 95k. T-Master. Fiat Uno nakajua kadogo hivi. Kadogo hivi. Wacha atoe kofia uone kama unakuliana ni hali. Hapa ni wewe ndio Fiat Uno inachemka, ndio ninajua kuna kitu inaitwa sijui carburetor sijui. Nakwambia mimi my knowledge of cars nilijulia na Fiat. Then hiyo gari sasa unajua hizi siku sasa tuko na hizi nini automatic. Mamanyo. Kwa mamanyo. Nikifika mlima fulani hapo nasikia ni kama ndaisha. Una balance clutch inachomeka. Nini my friend. Una sweat mali umefika hata kama uko na ndai. Ni venye tu huwezi ambia watu hii ni mjinga iko hapa lakini tukasukumana nayo. Umesweat kulika mkoko. Sasa unaendesha Fiat una Fiat. Nikiwa nayo nimeweka kitint nini umesalimwa na the Don. Don mgani? Ule the Don moja. Kwende huko. Unanisalimia nini online na online unanipiga unanitukana. Angalia ma fake watu fake hao. Bana kwenda huko Don. Kaa huko na salamu zako. Kana hizo salamu zako. Mimi niko na salamu mingi sana. Jinga ananitukana huko ma online hapa anakuja kunisalimia. Kwende huko. Anasema ni baby girl. Baby girl wa nani? Akae na Kasongo akatafute ma baby girl zao huko. Achane na mimi kabisa. Turudi kwa story, wacha hiyo ni digress. Sasa niko na gari my friend. Umetikwa. Boromio ndio.
Unasikia? Baby girl akona gari. Maraundi mwenda? Sema maraundi mwenda? Sasa wanje kwa manga tumeenda mpaka sasa watu wa Jobo lift ni kwangu. Wale walikuwa nakojea siku ya kulia ni next week. Ni sherehe. Unasikia? Sasa Jobo pia mimi ndio sonko wale mademo kwa Glory has car nini. Mimi ndio watu wa malift. So sherehe ni mimi na kandai kangu kana chemka tu lakini tunafika K1. My friend. Sasa kwa hiyo ndai siku moja tunaenda Jobo. Naangalia hivi nje. Kwanza madem nimebeba wa Jobo. Tulikuwa natoa town alafu tunaenda sasa Mombasa Road. Yes. Naangalia hivi nje. Wananiambia look at that guy bwana umsee bana. Boy child. Nakumbuke Sandetu ako hapa. Huyo ako 18 ako 50. We. Mi hata sasa nimeacha kudrive na turn. Kijana akaona pia tumemtambua. Naye sasa unajua venye traffic inaenda ni kama tunaenda tu magari mbili tukitembea pamoja. Nani kama Gloria. #Evarimo. Nikaangusha kio chini. Baby boy, we need some champagne in the studio. Man, sasa gari imeenda tusichana tumeangusha madirisha chini tumejaa huko ndani. What's your name? Charlie amechangamka. Toa jina. So sasa traffic inaenda. Sasa Charlie anasema, "Yeah, give me your number," lakini si tuko mademu wengi huko ndani. So kila mtu anajua ni ameitishwa namba. My friend, unaona ni mimi nikimbelembele. Beshe yangu mwingine hapo amepeana namba yake. Akapeana namba. Sasa unaona huyo kijana ni kama hezi sema si yako. Akachukua tu namba akaona akasema huyo baby acha nikwambie huyo that particular man. Ye anajua hii maisha, anajua Nairobi. Jua alisema hiyo ni starting point. So akachukua namba. So wakaanza kutextiana tu kwa na chat, ilikuwa messages zile za 15 bob cancel. Yes. So wakatextiana. Sasa sisi tukikuwa job. Yes. Beshte anatuambia, even I'm going to meet that guy. You remember so and so. Yes. Sasa mimi niko tu imejam. Huo chali vizuri. Sisi hata kimamu afurahi. Huo chali vizuri. Walai kila mtu alikuwa anajua ni namba yangu alikuwa ameitisha. Hapo ameitisha ya ule. Lakini sasa tujua kona mahips So anakuja tuambia nini but wewe uko shift gani? Naambia shift yangu inaisha around 1:30 am. Nilikuwa nafanya usiku US ni mchana. Atia so you guys you finish I'm taking off. Mkimaliza mkuje munipate nitawabaya drinks. Nasikia kufanya tu Okay. Sasa tukamaliza. Mimi naye ni nani? Hiyo na kuchemka K1. Na gari yetu ya kuchemka Fiat Uno. K1. Sasa boys ananiangalia. Pia yeye anajua ni wewe nilikuwa nataka namba yako. Lakini sasa hiki tutafanyaje? So history inavumilia, inafanya Stacy asome mambo nyingi. Ako kwa hii alikuwa na hiyo kipindi pia yeye. Usijali iko na happy ending. True story. Listen carefully. Anyway, long story short, somehow within those 2 weeks huyo Charlie tu akaambia nani, by the way hata nani ndio nilikuwa nataka sana udereva. Na hivyo ndio sasa mimi na huyo best yangu tukakosana. Lakini what is friendship? What is friendship? So mimi niko nimeingia form nini let me tell you, I married that man. What is friendship? I married that man. And that man loved me. Wow. Walai. Hii Nairobi na shida zote zenye nilikuwa nakipitia na yeye. Na unajua mimi nikikuwa kwa Fiat Uno yangu, huyu msee alikuwa sonko, alikuwa kwa Daiwusi Yellow. Hiyo ni gani? My friend, hizo siku Daiwusi Yellow ilikuwa inafanya boom twaf boom. Hazijaachana sana. Boom. Alikuwa ameweka, unajua zile speaker za kitambo, mtu akifungua unasikia ni kama roho, unashikilia roho hivi. My friend. So, long story short, I married that man. Wow. Yes. Tukaishi. Alikuwa wa Mkenya?
Mkenya tu. Kutoka Mkenya lakini Mkenya mwingine. Mkenya mgani? Venye kuna Wakenya wengi, venye kuna Wakenya wa Somali, Wakenya wa Sudanese, Wakenya. Sasa huyo ni Mkenya mwingine. Somali? Nigeria, wote ni wetu ni Wakenya. Sasa ukiona watoto wangu wanakaaje? Hivyo. Alipigana nini. Yani sasa mmehamia wapi? Hiyo relationship yetu by the way, mtu anafaa kuita Netflix watoe show. Na hiyo show ikuwe na season kama 5. Juu number 1 si Mkristo, Muislamu. Kitu dini yao. Sasa number 2 culture ya Mkisi na ya huyo day and night. Number 3 mahari di dema nalipa. Mkikuyu Muhindi. Nakwambia ni Mkenya Muhindi. Fadhi aliniangalia hivi nikimpeleka yani unajua Mr. Ruba alikuwa na shangaa hata kama ni mapenzi really lakini unajua uzuri ya Fadhi ni kama ilifika tu mahali akani understand. Kama hivyo ndio umeona mahari ninyi mnapeleka kama hivyo ndio umeona Sa nikamwambia dadi mimi hivyo ndo nimeona. This man loves me. You know I'm young 20s. Wale washaikuwa kwa hiyo relationship wanasema ni kama ni Mkenya Ethiopia. Wacha kitu tu mnafahamu jue Netflix season ngapi? 5. Yes. So wacha sasa ma cultural clash, religion clash zingine. Familia yake inaona ni kama sasa hii what is going on, mtu wetu anafaa kukaa laini na culture. Yani let me tell you, your relationship was ilinifanya if I was 21, 22, I just grew up. Juu sasa si wewe ndio ulisema unataka kuwa huyu msee na ulienda kumchukua huko K1 na mkapendana hapo mkitusumbuana hivi back and forth na mkarusha msichana mwingine nje na nini but lacha nikwambie naye alishikilia mpaka my family ilikuwa inaangalia inasema sasa what is this, yani hata kama ni mapenzi alishikilia. Tukaolewa kwa AG tukisema hata by the way acha nikwambie we don't even need a big wedding. We don't wedding too hapana, makaratasi tu. Tukolewa kwa AG tukafanya bash nini akanifundisha biashara. Juu ni msee wa biz mbaya. Akanifundisha biashara. Alafu hiyo ni wale watu wa you know kama wewe ni mtu wa kujituma, yeye ni mtu wa kukusupport. You know, babe, you can do this, you got this. Na mimi hizo ndio spirit napenda. Nakwambia tuko tu hivi town. So then I got my baby, I got my firstborn. This one. Sasa ni babake. Wacha nikwambie. Babake Saizo hapo. Handsome man. Saizo hapo haututoi. It's you know Bonnie and Clyde, me and you against the world. Mali sasa ikakuja nika-draw line. Nikaitiwa job Netherlands. Pia yeye akasema this is good. This is jujue sasa ndio tunaanza kufanya. Mimi ndio naanza kufanya kazi. Yeye is older, kuna mabiashara zake, kuna ako established. Sasa ndio ninaanza kujijua, naanza kufanya kazi. Nilikuwa nafanya hapo Sarakasi Trust. Nimeanza architecture, my first project in architecture nini. Nimepanda watu wa Sarakasi tuzungutu fulani tukakuja nikawafanyia project management, wakasema wewe unafanya nini huku kwa hii ghetto? Hii ghetto sikiza ndio hii contract. Twende Netherlands. Mimi Netherlands. Na sasa hizo Sarakasi walikuwa nalipa, of course mnajua mshahara za NGO si mbaya but then I'm young. Alafu nimeletewa kama times 15 of that money. Kama how much? Gari na nyumba na nini. By that time I think the offer was like 200k. That time that is 2000 and 2009 2010 around 2009 2010 na huku chini nilikuwa napewa 35k take home na gari napewa gari na si ya kuchemka. Hi my friend, gari ya chemki. But by the time sasa niko Sarakasi
hey, pia boys amenijenga, amenibaia magari. Nilikuwa fit. Sawa. Nilikuwa sawa. Nilikuwa naishi maisha poa. In fact hiyo kazi nilikuwa nafanya was more like kunifulfill. Jumi siwezi kaa kwa nyumba. But nilikuwa nimekuwa poa, nyumba, nini. Really, it took care of me really well. Okay. So Netherlands. So Netherlands akasema yeah, we can do this. Hata lakini sasa ni ile kitu ya sasa hii kitu itakuaje na unaenda na mimi siwezi acha biashara zangu. Niko na mtoi sasa hizo ni mdogo. But mimi niko determined. Yes. So nikaenda. Then tukasema utakuwa nenda unarudi after nini? Juu pesa si shida sasa naweza fly in and out. You know we got money. I got money. So pesa si shida. So tukaenda back forth. Mimi sasa ni wale watu wa huyo ni nani anakuongelesha kwa simu nikikuongelesha? Gladys Muthoni Njoroge joined. But I tried to call you like at 3:00. Why didn't you pick? Who was on the call? Who is more important than me? Yeah, who's more important than me? Like I'm calling you from Netherlands. Meanwhile, sasa familia yake imechungulia iko na haya. Kuna gap, kuna lipoli ya kuachanisha hawa watu. Full swing. Tukaachana. Unaona hizo vitu mnaambianga watu online ati mtaachana, tukaachana. Tukaachana. Yo. It broke my heart. Uongo. For real. Hai bana, hata sidhani niliwahi recover ingi hiyo kitu. Hey. Hata ya kuwahi recover, anawatch show but anajua. Online. Hajawahi recover hiyo kitu. Wezi recover kutoka kwangu. Yeah, so anyway, not getting over me. Tukasumbuana mimi na damu ya babangu, mtoto ni wangu. Tembea na Yesu. All right. So tuka move on nini yakaenda maisha yake, mimi kaenda maisha yangu. Sasa I'm working in the Netherlands. Yes. I'm shuffling between the Netherlands, South Africa. Job now mimi nikishikilia the job. Acha hapa hizi makazi mnanipatia hapa afu mnaanza kuniambia sijui Senate nikabend over sijui kwa nani. Hiyo si kazi. Kazi zenye mimi hufanya ukifuatilia bend over ni next my friend na mimi by the way kazi sichezangi na kazi yangu. Acha hizi sio kubend over. Nimeshikilia kazi, nimepromotiwa nini, nimepeleka I'm now career woman. Yeah. Mpaka nikaambia wase mbona nawafanyia kazi as an employee na kazi yangu ilikuwa to go to all the African productions. So naenda South Africa wapi alafu nawaletea talent na nini in Holland. Right. So nikamwambia sasa I think I'm my own person. Nataka nirudi Kenya. What you can do, you can contract me as a consultant. Wakaniangalia hivi ile okay. So umejua hiki tu venye unaweza fanya. Nikamwambia nimejua. Wakaringa kidogo after about 4 months. Imagine wakaniambia sawa kuja tuendelee. So I continued working for them but now nilikuwa based in Kenya. Wow. Then siku moja si unajua obvious bado mimi na niko na katoto kangu. Maisha iko sawa. Yes. I'm good. I'm living my life. A good life. Yes. So one day I've come from nimetoka trip Netherlands. Nimekuja Kenya. Sasa unajua tuko back and forth. Mabeshte wangu na beshte yangu mwingine anaitwa Shiro. Shiro kama ana watch show. Shiro ametoka US ni wale nini wanaitwanga Samabani. Amekam, amesema ni aje happy Sunday to Sunday. So nikamwambia niwezi nimetoka niko na break of 2 weeks before nirudi job nini tuko happy. Yes. My friend. Mimi niko happy. Kijana wa wenyewe mwingine ametoka Somalia. Ako inaitwa rest and recuperation. So he's resting and recuperating with us. Ametupata huko mali tuko. Okay. So ninaangalia umsee niko lakini umsee I have a type. Umsee anaweza. Ukiangalia umsee hivi sana anaweza. Na hivi anaangalia kwa like baby girl nimekuona. I want this life. Na ukumbuke spirit ni ya Samabani. Happy Shiro ananiambia yeah let's do it. Umse aniongeleshi. Tumesmailiana tu.
tumetoka hizo siku ilikuwa club hopping. Tuna club to club to club to club. So tumetoka hiyo club Mercury hapo Junction. Bad Gariri. Tunasmailiana, anatuna tukitoka, anatufuata, anauliza where you guys going? Creepy match. Ameingia kwa taxi pia yeye. Tumeenda wapi? 4 clubs. So the 4th club, nikamuuliza, "Hey, what's your deal?" Wewe uko unatufuata hivi na hauna mpango. Lakini acha nikwambie pesa ni kitu nzuri. Juu venye alikuwa analipa hizo bill tunamwambia we are going to nini? Long story short, I married that guy. Utatua sasa wewe. And we stayed together for so long. How long? Ule muliona baba yetu ya our darling. Hata wewe tulikana before me I don't club hop. So tukaishi sasa, huyo ni jeshi. Mse wa jeshi. That's why kijana wetu anataka kuingia army ya Denmark. Juu sasa mtu wa jeshi nini, discipline nini. So anyway, na dini mtapelekana mao ile ilikuwa wapi? Hata kwa na dini, mimi ndio nilimuingiza dini. So mimi ndio nilikuwa a fisher of men, nikamuingiza kwa dini ya Ukristo. Nikamuingiza kwa Ukristo. Fishers of men. Yes. So and by the way, the people I've been with are good people. Hata kuachana ni circumstance nini. So tukakaka, akaitwa job huko Sweden. Tukipatana, mimi nilikuwa hapa, yalikuwa Somalia, we were both doing back forth. Then we decided we need to settle nini. Tukakaa huku, akapata form huku. Then one day nikasikia ni kama hata ni hii maisha ya hapa Kenya, I need a break. So akasema nimeitiwa hata kazi Sweden nini. Nikabebwa kama spouse, supporting spouse, tukaenda na mtoto wetu Sweden. Huyu mtoto sasa wetu. Yes. So my son has grown up and he's been in the Netherlands, he's in Sweden, Denmark. He's very exposed. So then tukakaka huko nini nikasema najua mimi nilikuwa nimesema nikifika a certain age lazima niingie siasa ya Kenya. Because you know, in my vision board kuna vitu hata sasa najua if God akinijalisha nifikishe 60, kuna vitu hata certain age nimesema nikifika hiyo lazima nifanye ABCD. So politics was always in my plan. Nice. So nikamwambia wacha nijaribu. That was 2017. 2017 I spent a lot of time in Kenya trying to figure out kuingia siasa. Umeongeza mtoto pale? Hapana. Okay. But tumejaribu, it wasn't like planned. It was just that Mungu ako na mipango zake. So nikasema nitakuja 2017 I came a lot to Kenya. Haikuingiana. There's a lot of things about kuingia siasa. Okay. So nataka tushikie siasa. Tutaanzia hapo Thursday. Kwa nini mnataka nirudi tena? Wacha tutumalize. Saa 8 imefika. Story imeisha. Watu basi sasa munifuatange huko. Hapana. Mtawacharge. Turudi. Uwezi tufanyia hivyo. Thursday lazima tujue hapa Sweden na Msomalia wetu kutenaje. Wacheni kuniwekea watu wenye sijasema. Mimi nimenyamaza, nimewaambia alikuwa Kenya. Sio ule. Maneno ya Wasomali ni wewe ndio unajua. Lakini sina misi discriminate wa Somali. Pia unajua, nasema tu maneno ya Somali wewe ndio unajua. Bado alikuwa Mkenya. Mbona Thursday. Unataka kuleta Thursday? Tuanzie mapema. Hatujaingia politics, hatujaingia Senate, hatujaingia Tibendova, watu Ubendova. Wengi sana. Wengi baby girl wana bending over. Nairobi ni kusurvive. Wana survive. Ndio pata appointments. My friend, ndio pata appointments. Ai my friend, wewe ukiachana na mimi wanasema niliharibu kazi. Kama hiyo ndio kuharibu kazi, wallahi niliharibu kazi. Tunaye hiyo siwezani. Hatujafika Bendova. Mimi kazi ile unataka kunipea akili ya strategy ya nini hiyo nayo I am ready. Hatujafika Kisii, awako kwa presidential ballot.
Nani amesema hawako? Tunataka hizi vitu zote zinaendelea. Nani wewe mbona unaanza kusema vitu? Ati umesema wakisia wako kwa ballot. Tunataka zile vitu zote tunasikia unasema umelisikikana umesema hizo zote tufanye Thursday. Inshallah. Sindio? Good girl. Thank you. All right. Mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College. Kuri mbeu njithi niwe